O te matule nga whatalo ka sa mo ai lau pafonga li nei tu lau le fiaki ina ua pitu minute te ai le tu lai lima ia o leo ua whasolo ina Ponsa ia le nei vaenga o California o tu sa o atu ia le tatu whasalaunga i le ai o Long Beach ia po le matawhanga umi i lona tau whasamoina o se ai tele na wa tasile nei ai tele o le nei state o California o le ai o Long Beach salo e tele atu le population o Long Beach itself na ilo le population o le tatu atu te mi muli na o seki ai fa se lau wafe ia ia tatu sa mo pena o le lua se lau montu wafe ia lona peitau a whai o leo whai ngā tangata. Anyway, ia whaftai le atua ua toe au ia fo i le nei i tuaso, ia ma le nei fo i vaenga o le tausanga a o tatu iai i lona pepe mea mea, le lama i pepe tausanga fo, i li tai o na le li o tatu li o ngā tonu o le masina, le fto a Sofia le nei, i o le suiva nei a i mātou msalo na ua so se furu, na ua so se furu nisi vaenga o le lalolangi ia o ina tatu te whaitau inai i o le lama tatu te iai le a matanga o le tausanga ia e fo i isi tangata i ala tu ngā ruenga masani o tatou rawa i sa moa le ia e ngā ruenga le malo le e fua la Sofia le nei sam aso se furu nei sam furu tasi le so sa ia to a e ngā ruenga le malo i sa moa i le aso se furu malua la songfua o le vai asfo amana tu feba pena foi le system New Zealand io telefona lunga malo pe to a e wa te mana tu ai la so i New Zealand fai malo longa tu tanga ta ilua ta toru vai aso isa mo yaso ia ona o le tele o avanoa ia o matou ia ni America i 11 to foi nga tu nga fo i le fana wa onga na mai alava ia le naso malo lord tau sanga fo ia tu so o mel vai as mo fua na te nei ia na tu fo ia le fana wa onga o le tulanga o le tau o matou anga i mai i le tau vela mai o le tau malulu io e vela la vale le anga i mo le tau malulu le ua anga i mai ai ia ona o le fo i na official le winter ia i matou no nga tau ma le winter i se o se me Januari Februari Machi o se vai tau whapena ia ona whaasosotu a perila e mea ne ia ua a mata ona nga i le sama ia i mātou i le nei vaenga lolang o lo mātou ona nofo mau mawai paftai le atua ua au ia foi manmanuia ia le nei vaenga o le vaiaso fe au mga luenga masani o le weekend le ua mātou wanga i mai le whaiwina o le vaiaso le ngata o le whanau i whaleaonga ia o i rato fo i ngā lue schedule i le 5 aso le vaiaso le la ua mai whaita wina o le toe aso nei mo nei vaiaso i whiangai whiau ngā luenga ia e le ngata fo i lea ia o le mapu ai mo meo whai ngā malanga ia o whai ngā malanga i lungo le ea out of state ia o whai ngā malanga i lungo le vasa o lungo le whonga ele ia o whea lawan me o anga i whai ngā malanga a o e la o lo pokalame na fie whai atu la pokalame e whatalo whamatanga te lungo le ea o le lungo le o le fuilingo le company vale le airline. It was on his way or her way o te lo motinope se matai po se tama ia po se ligi po se matai ia whatalo whamai lungo le vale le on his way to Pango American Samoa le so i la pokalame na nafi
toe lona winga o le lava e mau atu ia e to telefoni tatou o lo whengai ma mea ni whainga malanga. Ia o le fu mawhaina na accessi mea whapeni tanga te lunga walu te loa te mulmuri na ulele le valele o le masina ele te nei malanga i ngai vikas. Ia e mo ia e mawhaina access mai. Ia e oro ina mau whaisi mau alunga o le valele. Ia ona le mawhailola ia le na toe ia te loa lava te tele na e anga ia tu sa moanga i New Zealand. Ia e mawhaiana e lunga o le valele. Ia pesi i vanga na ua ia se por kalame fo le te a pio le na o te loa ia tu na e mafuta matanga te lunga o le valele i le aso na nafi. O ia ila le vaitemi le o le vaitemi nei o le tausanga. Ia o te toe whatalo fatu sa moa. Ia po fia lava o le lalolangi ma le nei masa lao o lo e mau ai le tatou tautua ma le unanga e whatawhatu. Ia le tatou whauau whatalofa. Ia pe mai a fo'i ia le tatou whamumua e pi o na masani ai. E vai o au savali whawhetai au ina mai. Ua mali e le tala ina loa lofa e olai ia whasanga tonu ina loto umaya Yesu le ua whai le sauninga e mau ai le filemu whawhetai lo lava poto ua tala ina mai ia tutumu ai o loto ia tawhitonu ai ia whasanga tonu ina loto umaya Yesu e ua whai le sauninga e mau ai le filemu. Whatetele le atua lo mātou tamai. O le atua mamana, o le atua sisiri ese. O le atua na e whaia le tangata i lou lava whatusa. O le atua foa na whaia mea uma. O le atua e ifo uma i ai tangata uma. O angelu uma. O atua ese. Awa o lau fio o le atua sisiri ese. Wana o lau fio lava o le atua i le langi ma le lalolangi. O lau fio o le atua foa. Paftai i awanoa wa e amaia e mātou te o lai fo i le nei aso. Maftaina o i mātou e lo nganga pa ia i aso taitasi o lo mātou wola. Malo pule paftai angalelei. Paftai i lo le tu la fwa i o lo lalolangi o au tangata. Mea uma o lo tumu ai. E tō fuale atunu uma la tuanga. Tofu tangata mo la tofu i winga. Pe tai le launga tasia i mātou uma i lau wa ai. Ma lau sila mai e wai pule ao lau fio. O ena e whaia mea uma. O le langi ma le lalo langi ma mea o lo tumu ai o le pale lii o mātou tangata o lau fe au ma lau ngā ruenga fua whaftai. Tai le whaotanga na e saunia mo i mātou. Ina ia whaamaina o mātou tangata mai le urua i angasala i o mātou rua i tangata. A o lo mātou wola i aso whaiso. Mea patino le nā tangata e whia ngai malau fio. O le tatalo, tamai, whaftai tele. A o le wala au lua nganga pa ia o lo mātou whisoso nisi a fio mai. Tautou lua le tautua ma le au unanga. Tautou lua le whafonga alo mātou watunu. Tautou lua so vai ma so le atotoa. Ia whatino inai whi au mga luenga ia atoa ai. Mea uma ia teo e mamau ai so biinga. Ai le o mātou tangata o le te talo tamai. Ui mā ngalo mea uma
i lau fio o matu se mo matu leanga o matu faleto fa mangalo i totu pa yo e kirisoro matu li mafao. Amen. Ua te ailangi le tātou le viinga man whaafitai i le tua. Ua ia te ia fo'i lona lava viinga wai oro tātou matai e pale i mea nei o viinga. Tātou whaafitai o na ia o nei meso le na ona o tātou taulangi lava mala ia tātou tele o mautinoalo soifua mana uola. I le isiaso ina ua mai fo i le isiaso ma le isiaso ma fa'asolosolo mai pe aso e alu atu aso ae sau aso ia e fa'apena uiga ma le soifuaga ma le ola o lo e soifua ma o ola ai o le tele i o mafaufauga o tagata moa'ua ia e le mafai ona o ta te ena mo meo whawhitauli e tūlai mai e mise fo'i le vātangata. Aisia, leanga o le soifuanga ma le ola. Lea tātou te soifua ai. E iaia mo ioe, patu o le ala, tātou te ui ai. Le ise taimi e whapea e launga tasi pea le tātou sāwalinga. Ia lefto amata ni tausanga. Lefto amata le sono na fia nei. Ia na, sono na iwa na nei amato nei tula rolangi. A ua fia ma fia ni whale tonu. Yo, o le meo le ngata i lau sila i lau wa ai i lungo mea ni u penga te wha i langi. O tonu o whala putonga o na e te iai. Leanga e sele mata tio leo langa. Lea tatu tio lai. I ola tātou te e a foi o lisi tangata. Ia lefto a solo na iwa. A ua fia ni ona mawhauwhaunga le tangata. Ia ua fia na mana na tunga tau lama lama. Ia o fia na tau whaaleanga matua i whaaleanga ia louta marianga. Isi tangata. Ale fatoa eli ator se fulu aso i matou tulangi. Wa na waso se fulu nisi vaenga o le lalolangi a matou ai Amerika. Ia lute batu o le soifa ni nei. O winga le lali ator se fulu aso ia i matou ni. Ia au o tailo lava winga o le olanga, ma winga o tangata. E whengo fie no ta malama i mea ia. Ina o ta malama i le natura o tangata soifua. A matalia fo le tātou tautua ma le au nanga o le nei aso. O te mo i whatalo whatu sa mua mai i ona tumutumunga. Ia te ia pa ia lava. Ia ma i lātou le tupulanga laiti. Mai ia i le lauao sina o le atunuu. Ta matina matutua. Tātou te oro i wasenga mo meo matua tausi. Ia o le vasenga lea e le i tai o maua pea le mana wala soifua mana ia matua tausi langa whau o ia o wa ai ma o tausi fo i matua tausi o le matua ai ia na isi to ina mana i lo matua ua le mase tua le ia sisi a mea to ia o ngā ia pau ale o lato me o le tau to oto ia fai tauran tu spaia fai lan tatalo pau ia o mea to ia o ngā ia ina i tangata i o tatu ta ua o le lau wau sina
sa ye silo matua sa matu no fu ni sa no fu ya maua ole tina ole aingo o torua sa no fola sa no fu ya ma u se vaiti o maua la silo matua ile meo le ma i fu le tatu ngalo ole absaima yo a le linga ba ai le matua e savali ia te ia to su atu fiu su e tono le fale o maua mai o luma fale usi ainga matua tausi io tu sai le o to ia ia se nga ni tangata i se mea lava se fufulo se ipu o se afo i paule me o ele so i fu ni tangata o le va ai mai o le atu e fa pe fea ono tatu to e fa fo inga luenga tangata ni na fai a tatu itira io e matua ile to nga i to inga tangata i se fe au se ainga me tau mena lenta tu ta ua o le matua tausi io a fuala i nei atunu ia o le ua ave i mo meu homes ua ave i fale ia la fu ua ta pena i tatu fale fa pena i Samoa ma e te le afesili e fai ina mea a fai le atunu o nei ia e tau tala fea ngai fore le ona o taimi whainga ruenga o tangata o isi ainga ia na ola na tangata whainga ruenga matamiti ia lea ngana tu ia taba matua po tina matua i ni tamiti laiti i lea ngā ia te vana ia e whaingata fo ina tam whaio e whainga ruenga uma ia ai tu tia i le matua tausi eisia tanga ua tato o te mwhore le ua to tausi pepe pe fole o ye la to sui le taipa io e lo tatu ba i fata ele ngol moenga o isi fo i ele tai o tu langa o le matua tausi a ua maua i ngase o le tino ua tausi le moenga io ai tirafa talavo io ia e te le ama fo faunga ma fesili ia ina ua au te o le fai tu lo tala ele ai masau me mafai ai pe a o mai temi fa pe o soifua malona pe talavo pe o de tau sanga e tausi fa tangata matua ia au mel temi le tua so le sisi fai loto pe ona fai atu ele ngalo ai a te sinalo matua au matonu nofo tausi ele i e la le me mali ona o sito ina fo isa la tausia ia le lo matua lea ua fatangata matua fato ina ua fatutu ngata fo ia la le temi o te whaalongo me le maputu ua o te ni atu e le toina ia le lo matua io e tusa o langa sani loa io e o le to lua o langa tama sino matua le io e o ela le temi fole le o whanongo mai o le la vai le toi ina on sa ese a pena fai atu o whatutu ngata fo toi ina ia ia o ana o whanongo mai o pa ile limo toi ina lomtu io e ia e ala no tala noa tu i le mele ia o maliu la silo matua maliu atu ai masto ina o maliu fo sto ina le ia auro so fu pe ia le tamalo matua toe reflect ia lo ma fo fa ile meo le swing o le langa ona o le o tele ina ave ia meo nai e mase lava me ta o matua tosi o te langona ele tala fea ngai ia meo le ave o le tangata ma o le tangata ua fata o tolia ona ua mai ele o ngana ave i homes e fetaui na ave i homes ia po tangata no whanga au matutua pe a whai ua ave a tangata matua ua ngalo mea ua
loa le matua, loa le tausanga, ua ova iwa se fulu. Io ai. E pena fai atu ele whapea na o le matua tausi. E iai matanga tau le whaafonga mai. E leanga tu tere fai tanga te la tu te whaanongolongo ina la poka la me mala u te e whaanongolongo mai lunga nuenga. Whaanongolongo mai whanmai. Io e o lo o e pe o nai experience ia. Ina o temi fo ina na o experience ngai le mea whata o to lia le moenga. Wa ura e ese fo a fo i o leo te wa ai atu isi uso o e fo o si uso Elvisi Moli a whafonga mai. O te no wha mo matamata tu ia si uso Elvisi le whai mai ana live mai whan mai. Io e. O te no wha mo wawa ai e mo whaftai i le tua o manuia ruso. Io e. O a ure taimina o te oto ai le whare mai. E o ila o telefoni. Tua i le ai se, there's no interest. Ko e ka pungi alo o mawhau ma le lalolangi ma mea na o masani ai. E o fo ila i le meo le a saure fo mai fe me pe kira o TV le po whapuno. Le ai ma se me ma kua shutdown alo o mawhau. E hao ino ta mai. E o se pa o me se mea po le ase talanoa mo se tangata i ate oe, po le tatangi o lau telefoni, po le ase mea. Se ia vanga nā ua o le tūlanga fo le ua e manuia. O le whata tali le taimi e te aru i whafu. Ia e, pau ngā taimi e mwhaina o tali le telefoni, au se taimi a o lea o te ta oto. Matua i e o se TV, e o se mea so le au isi mai la ua vai pe e relax and mele o le matamata TV i le lafo la ua vai atu se uso ia Elvisi Moli whaftaia i le tua uso whaftai o le ua vai atu o na ua manuia tautong a o le pei o le o toe mawhauwhau o toe vai le tatala ina o le maota o le au matatua i longo i purotu ele termina o ele mo toe va ai mo toe to mana tu ai reflect i nei mo toe mana tu ai la silo ma tu ale na matu no fo yo e sasi lo la va ai to su atu le wa au le lo matu fo ila e ai there are certain people ena te mana tu ai no o ma to o mai to tono le fale matua le manatua te toe silia tu le lo matua fa me oi foi ale fa o mangia li akose ili atose minute tanu savali tu at pel on au pola se me fai te toe no fot fa me oi foi caro fai o matua pifa pena io ai ma no se ala lo matua mo savali e sasi lo la vai e toe va ia o i luma falo si ai o mamao e se male fale io pe o le winga la na sa o yeni matua to si fa pena a fa pite lo o ele nga fatia le mo me o le va ai avi homes ele se mele anga e mo ilanga o tatou lava lea natura o tatou yai taimi io sui le taimi o le telamoni ale o le mevela le no fa tu no fa longo wa pa ile lima o to ina sito ina le ilona mata tu so lona mata ino a wole la vai le to ina ono sai io fa siro to ina lo tu io fa siro to ina lo tu le se tu ranga le fo le no sa le o sa mai lunga le ma po tu no sa o fai to ina pola me o fa pen fai lo tu io ia te tele tio foi o to ina foi ia o fa tu tu nga tar to ina
ua tusa o le ua tausi lesi tagata matua lesi tagata matua e lē se tulaga foi le fa'afaigofie ona ioe ae o a'ula le sagata e maua so o le mele lo alu toe ta'ita'i mai lo matua ua o'o i luma faleusi aiga ia fa'afetai le atua ua fai'ilagi folauga maliliu uma setoi'ina ma silo o matua a o lo'o soifua pea ia le tinā e ana le to'olua ma le lo'o matua lea o fa'afetai fo'i ia i ua fai ai so tasao ioe na matununufo ai ia ma va'ava'ai ai a e fa'afogafoga mai oe lea o lo'o iai ia ni matua tausi'i o tou ai pina fai atu ia te oe o le matou aiga na ua ola mai ai o le matou aiga pitoto'a tele matua tausi my time lo'o taimi i lē iloa i le tupulaga lai le taimi nei ae a fa'apea o ia le tupulaga e na te iloa i le taimi lenei e tautonu le alautala le fai atu matou le aiga pitoto'a tele ai sa papali'i at the time o le vaitau o le fitusefulu valusefulu ioe o se vaitemi fa'apea na aga'i le late 80s pei o ioe o vaitemi na o feola to'atele o matua tausi o te faitoe lini tama'i tagata ua matutua ioe e pia ona fai atu o le to'ega mea foi le a faisavali atu a le fe'au o le lo'o matua e fa'apena ua o'o le faigatā lenā nai ai e le'i faigofie ia ma liu atu lesi ma liu atu ua le atoi ai ma sese o totoe maliliu uma ioe a o le fa'afetai tusa la nofo nei ma toe reflect i mea nei tasi le vaega o lou soifua ma lou ola e le faigofia na taliaina tasi le vaega o le soifua ma le ola o le tagata e faigatā no na taliaina o lea to become an old person e faigatā na ua taliaina le tegi o le a'avea ia'u ma se tagata toi'ina ua fa'asinosino lima i ai lo'o aiga ua fa'apea mai la'u fanau papa le a me le a'ua ke a mama fa'apea ua le a e pe kake nofo ma imagine le taimi when time will come ta te o'o i mea ia au tasauni po le a le tuiga sauni ta te sauni ai a o le winga na o le tati ia le taimi panga no te nofo ai ma te tata lo mafaufau i tua le tuana ma e va ai i o matua ma matua o matua ma matua tausi o lo ai e tango le te va ai o lo no winga e ia le taimi o le soifunga ma le ola e toe au mai ai e le tua le tangata le sa tausi o e te toi tango e tausi ma va ai le tangata le na tausi oe o le ase mea le tangata le na ia tinga inga tausi e te whaia mo ia po le ato inga return ke returninga i tangata na tausia tatou tupe o nai vaenga ia o te no foa ma o va ai tuto ai ona o haolo ina matua matua tausi nei o le matu ai ele ai te le au la to me faina le lotua ioe na o le lotua pe pauana me mapu i lato ia o lo si to ina malisi o matua le matu ai ngai le faitau tuspa ia ai le faitau o le se me fape le se mata ia vai la ia te ule ua le fato a ono se fulu fa la ono lima le ua fai mata le mata tau le fai tau to comment si lunga i au nisi to ina nei malo matu e fai tau fua ioe letter to the editor in this week's letter to the editor the leader of the opposition to la epasa ilele maliele ngoi says Israel is not a Christian country and the crime of this
continues to be home, to be by the Israel people for generations to generations until the day that Israel promised by one Yo. Yo na. Si fa umat pesi vanga lea ona uanga i role ia tatum ta masan. Tatu edi umat tatu. Ole tulanga ole taimi. Olo taimi talavou, olo taimi avei tamatua au fua tu nei le lima, le fitu, le balu tau sanga talu na utau tua le mele. E mo ia ua balu tau sanga e pi e se taimi umi, ele e te vabe taimi. Ole na balu tau sanga. To a tele yo tangata na whaalongolongo ila upokalame, maliliu. Talavou, matutua. Eoe. So moa wala ia. O te whawhetai ia tua o lea ua la se furu tausanga. O lea o te tautua ina lau whawhonga anga i le fo i vaenga. Ina ua umaisi vaenga o ua langa. Na u tautua i inisi fo i o vaenga. Ioe. E iai mata upupe o lea ua a mata mai e tau po o ia le mata upule. Pe o leo au mai whawhesili e le observer. Ia le meo le whesili. Pe tatau le mea leo au mai o le whai o se whale, o se embassy, se officer. O le tātou mālo, i te tonu o le mālo Israel. O le lalo langi ni tātou te iai. O le lalo langi o mawhauwhaunga mai entitled lava tangata i ona mawhauwhaunga. Pena whai atu Amerika. Ia se sango Amerika ma tatu atunu o Samoa. Ta te olo i le nature, au human nature, le natural soifuanga mai rone. Le se me atoa. Le ai se mea so se atunu o le lalo langi. E vai buaina e lua ai tu. O le tu ioe, ma le tu te te. E ona whai atu Amerika le te mire nei. E matau tia fo i le te te e o Democrat. I le mea le tupu mai nei, ioe, i le Venezuela. I le tu e tau whamatalaina ia tau pua. Ai o le winga o la utala o le mea le, ioe. O loto tatou. Tatou whesili la. O ina whaia tātou. O le alatua na whaia tātou. Na whai whaatasi tātou ma mea ia e tātou, ma tātou loto. Mea nā le te watu so o ile tala Samoa. Alu e whai sau research. Na te tonu ina leo lau tala leo te whai atu. O le upu o le loto. E mwhain tātou wha Samoa ina, wha pālangina o le soul. Soul, S-O-U-L, soul, and spirit, o le loto ma le anganga. E alu la su e le loto i to tonu e, te whiua su e. Bena e le hawhai maisi tangata o te whawhia poto ma la utara no e melea. Ai le leila na o te la fōma le upuna i atia. Ai alu e whai tau le tuspa ia, ma whai sau research, mana malam mai le mele whatuai. E le whasinoa le loto i o oi. No. Ele ese loto e tu i. E te fiu. E au foi forma i o e a foi. E te tipi tato. E fiu su atuana le fatu. E su atuana o mama. E su atuana le mau. E te fiu e su ele meta o le sou. Le loto. Ioi. Ai a su e loala le meta o le loto o tangata. Ian tatu. Ai lo le menor desires. Mana onga o tangata. Mana tu na tunga o tangata. O whela su el mena. E su el mawhawhau. O le loto lau tato. O tato mawhawhanga. Tu sa po e tangata e tau whina ui a tau mele. O le lewa tene o pese le mele.
Io. Ma te lo pesen mena. Tole me fulana le ion le na tupu vesinga ile atunu nei. Sa moa male la langi ato. Le sesenga o mele o le loto male nganga. Io. Tu sa o se fata te inga le liga o le moli. Salait. Io. Mfaina va ai ile moli. O le moli o lo loto. Light is your soul. Fa fena ola le moli. Fa pe o le moli le ma ke fa sanga i le ma fa sanga. E le mfaina ola le moli le pe ale ele power e ola. So the power can be a spirit. A o moli is your soul. O le spirit e ola i le soul. O i le tutupu ai le tele o whawhitauri, pe te perestene, pe te palemia, pe te whaiaonga, pe te tangata noa, po le alava tu inga tangata e tato. Me ai e lua te tilo iai. Ai aua ne i toi iesi si o tato i toi sauwhai mai. O lo loto i. No. Le lava a iai a si se whinau po te whinau se fo mai, se whai au po le alut whai. Tato te tala noa lo le loto. Lo your soul. Tato tala noa le mawhauwhau. Io. Le ale mawhauwhau. E se tato i o tato mawhauwhaunga. Tele o temi se ai o tato whatino ina o tato mawhauwhau. Au le ale mena te whaasausa o ale mawhauwhau. O le anganga. O le anganga. O le anganga o le whi aula na le anganga i ki liva i le mawhauwhau. Ba ai le menga na se. Ba ai langa i sea. Sa ili fa fo mai fa sa inis. E umanea e linkan me linka i tuspa ia. Sea. Le anga o le whi au fa tuspa ia. O loa nganga. That's God in you. Eoi. O le atua i ate oe. O le upu fa e peru le lava te fatso o le ruak. E tutusa le iai. The spirit, the wind, and the breath of life. Mena tonu le va aiva e tutusa. Meaning, wa ia o le tua, se longa lata te feoti. E ave ese, e alu ese lola le tua le breath of life le mtatu. Then we're nothing. We're an empty vessel. Na vatula u la post. Oka se au fai mawhauwhaunga na sawe runga. Te ro e, pili tali te ro mea. Nanga e te le la vā type, te le la vā una. Ai o mana tua sau runga i nei. E wha matala atu le mawhuanga no tu waile mea le unga. O lea. O Yesu o le sapati. A le tangata Samoa. O Yesu o le sapati a le Christianity. Ioi. O le ale winga o le sapati. Shabbat is rest. Physical rest. O Samoa la. E tasi a le tuainga tantonunga i tutono o Samoa. O lea. Christianity. La bebe siete mine. A tala noa mai foi tai o le tunu a sau foi le mta si le tuile pa ia oka. E mulinga fai fe au fa wina tu ma PhDs ia for mai foi mta si le tuile pa. But o le no vatu. Leanga o leala o tau te pena e wha mamalu e le tātou atu lea. It's not so much o le aso. Ai a fua o lea. Tātou wha mamalu ina. Langa e mo i a mena na le no fesili i le fita le matanoanga. Anafi. No fesili fita. O oele na e te nofo te tonu o le aipa ia. O le ale ka lenda na muli ina. O le kalena ke kolio,
ile toe lo lomi i toe faia whaalua o le kalena. O le kalena i uteia na io. Langa e ao no tatou malama i le au te lenga o mea. Na fua le o manatu o le tangata. Eitai, na watula no whapea. O Yesu o le sapati a tangata Samoa. O Samoa la, ina ke presentinga me ta o Christianity. Pe le ke sianga o ke do Samoa le ale o ke watu. Langa o Samoa, that's all I know. O Samoa o le atunu Christiano. O te le whamasino ina foi la. O ai Cristiano, o ai le Cristiano. That's not mine to do. And ele o na. Ele so tofi le na. Pau le mea o telo o Samoa o le atunu Cristiano. O te langolango le mele o mai ele fiona di pa le mia ole. To fa mamalu leso. That's why I put up that post. O Samoa vai. O lana sapati o Yesu. Lala winga na suia me o le lalolangi e o le whaiutaia e o mai te mini. E mi milo i tangata i tei aisia. E ita i le mea lea. A len whamatala le fitfitane le matanoa. Io they hate to believe. O Yesu o le atua. Io a oe ai e ma. E le aila sa ngā tātou te o mai, e whai mai tātou te o tātou le tunu Kirsia. Tātou te, ai ese o tātou mawhawhonga. Na suia le ai a sisi tangata na suia ele atua. Ilea, ile aso na toi sui fua mai ai. Langa o le aso na tofa. Ele i se aso na whafo se intupu. Ele se aso na whafo aveta. Ele se aso foi whapeo le amatanga na o aso whai ngā luenga o lalak no. O le aso na atofa i le atua e toe tua elo nalo. E taritonuina o aila. O Yesu e malo lo i ai Samoa. Au tala no i ai Samoa. O te tala no le Christianity. O le malo longa le na Samoa. O lea, o Yesu. Lala lesu tatu te mantua Yesu. Tatu te le mantua i le aso nwhana wai. Aisia. E uncertain i le lalongi. Ma tatu wawa ai. O le atonu le aso nwhana wai Yesu. A o le a le aso. Le mauti noa le lalongi. O le aso na maliu. Ma le aso ntuetu wai. E se a whaitau o aso le tau sanga ma le tau sanga. A o le mea o mauti noa. O le aso na tofa. O whaitau wina o le ua yaso o le vai aso sa. Ea. O le aso le na e mapu i ai ia le o Yesu na whanauna. O le mapu sanga na o tangata Kirisiana. O le malolonga langa o le winga na o le upu Shabbat. O le malolonga. A malolo la tatu. Malolo ia Yesu. E mapu ia Yesu. Tatu te tatalo ia Yesu. Tatu te le tatalo i siaso. Asa ili fo le malolonga. Fafiana e moeliaso. Fafiana e malolo liaso. Ioi. Langa o le aso e faitau 24 hours. Birthday. E le luas fufatu lau e ngalue. Ioi. Na faturanga ina le aia i latou faturanga ina o taimi o le aso. 24 hours. E valu i tūrai te whaingalua ngai. E valu i tūrai ta tauna e tose anu fisili se fō mai. Na te tūne lo tali whai atu. I le me tau o le malo longa i le poe te moe ai. E ta tau ona e moe not less, not more than 8 hours. O le vainga whaafo mai mori soi fua malo loida. O le tangata. E te moe loe le lavana moe. Whanau ina te whamai mai. A ova foi le moe. E whapena foi langona. Pat o le valu tūra. O whaturanga ina te moe mai malo loe. E valu tūra. So se da tunu wa le langi. Your regular hours in a lua 8 hours. 8 hours work. 8 hours e te malolo ai. Ia ma le valu tūra pule tangata ila na me fai. Tau siele ainga o an fia ufale ainga o an me ta'alonga o an me te alwe fai. So lea mai ma le vale window e pule le tangata.
8 hours. Ato te lo tatu ia. 24 hours e eva fasora ato. Aiwa. Ta vatura la post. Ai tau fai langa mai lunga. Ole mele te yo e. Pali mai le doctrine ya le tangata i lana tapu inga. Ta sia na vai ia sole. Vai ia. Ya le la no musu te tali e lunga. So sa lunga i le platform le. Fai ngo fie langa te leita le fa matala i le mea. O le lango la tatu por kalame. I le manatu lewa mai fa mamalu. Pau le upuna mo sa pati. Ale la fa mamalu le asosa. Aisia. Leanga e muli tonu watu le si to inga tatunu. A sa mo la vai. O le asosa, o le ulua iaso, le vai asosa. I le se ulua iaso tu e tofa whainga luanga, tangata e amatainga luanga. Ne ai. O le aso na toi tu wai le malo longa le tangata kirisiana. O Yesu, o le malo longa a oe ma. Tātou te malo lo iai. Tātou te tatalo ia Yesu. O Yesu e tali mai, tātou te le tatalo i aso. Tātou te le tatalo aso ngā fua, wha mani mori, wha mani mai, wha au ngā runga nei aso. Aso lua, wha mani mori, wha. Le ai. Ioi. E o whaila le stona i le au whapea nisa ngā tōna. E le mwhenta tō whai atu. A stona i. Wha mani mori. Le ai. E mapu tātou ia Yesu. E le tali mai fo si aso i nia tātou tātou sanga. E tali mai Yesu. Ioi. E le leina fai tauma sila tutoa. Le anga e le mawhain tatu wha mawhaina le aso. E le mawhain tatu tāpua i se aso. Tatu te le worship i se aso. Towards a day or any day. Tatu te tāpua i a Yesu. Aso ngafua, tāpua. Aso lua, tāpua. Aso lulu, tāpua. O tura fono i e tele i tatu wawai. O la ure vai na oa. Ma la ure sa ili, ma la ure fai tau. Na alana maliu Yesu. O tura fono. O le maliu o Yesu. O le suinga nao mea uma. Io e. O le maliu o Yesu. Na suia mea uma. Iutaia, Israel, Palestina, Australia, Britania, mea uma. Io e. Ngata ila utara noi mea ia. Io e. Ai langa upeu ua o i melea. La tama mai o tangata sole na mai e lunga. La upos na matu. E lango ai e le tātou por kalami. Ia le wha mamaluina. Io e. Ia le wha mamaluina. E le tātou malo. Ia ma le mawhauwhaunga o le tātou malo. E wha. Le lango i le. Mana io si upulana o me fitfita. O le promised land. Pe melona manatu. Ana whapea se promised land na promise ai apela amu. Pe promise ai noa. Pe promise ai whoever. E tau tala tu mai. E langa o le lau ele na promise ai le atua. E sao. E sao. Le e sao lo tala le fai atu. O le fai. Pe tatu te whaongaina. We can worship Monday, any day. Tau te worship so se aso. Ai lem whainta tō tau te worship i le meo le ioi towards i se aso. Tatu te whangaina le aso, tatu te worship ai i so o se aso. Tatu te malolo fo i so o se aso. Ina ua. No maliu Yesu. Ina ua. Ua ana maliu la Yesu mangata i le tunga mau le tuetu. Le ese kaku ke tiango. Ele ai ni tātou nunga le fo se meta te fina wina isa. Ngata Yesu tunga mau. E sabe se serta.
ai ala lan tatu fina wina me against ile mafaufonga fa iutaia langa ita iutaia le veo ia suma tupu tangata iutaia io me taua na si matanoga ma sili fitfita lena matanoa e nafi io no vesili la le pasene o tangata kelsiana le totonu le io o io sempre e pito ile titia le mafaufonga fa kelsiana i totonu o fasi aile pito le titia ata milo mai le lalolangi io to tele kelsiana e to tele kelsiana mo i to tele le afa kelsiana almela o fai to sam ele mfaina tatalo asonga fua fa mole fa manvia mai ni au rotu aso lulu fa mole le ai tele tatalo ele tali mai fo se aso se tatu tatalo tasian meta te tatalo ya Yesu o e matu te mapu iai alofa mai ma efiso soani mai e ala e saula la tala le faiatu ele mfaina tali mai se aso ia tato ta tele tatalo i se aso tato te tatalo elanga o le tatou malolonga lea e malolo e mapu tatou ia Yesu e sao pe se ai faringa sau ali si tangata na velo mai lan tala fai mai se i sa po e lau post o ele le fai post io jadi tali ia na paua se o tali infati vai ia si fai se o tala pe a e poto tele io leanga au tango e tusia e lua laina tolu mima pepe o tali mai tai patu le tali io ai no le tali si a tili ele tali so na ele platform o te tala no atu po lea e ngata lo Yesu le tunga mau le ai se fenga inga fou le ai se meta noi o ele tangata kiusiano ai sea leanga foi o mele le ta o meta o le good news tala lele o le meta o tala lele the good news when Jesus rise again io e ma nice le tala pele ai piana la o me ese male tulanga le ona nafi ana po ona po na ti le ai le malanga le fo ile ngole va le New Zealand I fa le olo io si sa I me fa mole io sai mai langa mela langa me fai to tasi o tatu bu kana mi o le sisi te fai tu ye te fia io la tu me sta tu vai si te fai ma no sina vai ole ti leila le New Zealand ti lei fa le olo o te iro vetu ai sent me tata ia te ole video o tata soifua lea na te ua whaatolu e pe whawhane na lu ia o tata soifua ni whaise ma debate o tangata ingo ia tiu manu matua mai whea o le mela e whaisi o le leipe ono tu whanong o le ti leia le New Zealand there's no connection o le ti leia le New Zealand ma le whainga malo Samoa there's no connection at all ele ai ma se feso o ta inga le mele te whai atu Samoa o te tatunu fo ile te tauna na tu whauwina to ina le aisia
ua tele ana mea le nai fai mai i atu. E ti le New Zealand. Ai no foto ina lea. Matua ia ai li fai ngā malo. A leo te fai atu. O ai tua ia. E tua ia le New Zealand. Ia, whafte o le ua. Te le pea tatu tala pe a le ua tanu mai ia le tatu. Malo. Ia, malo le soifua manuia. Malo le wharau manuia. Malo le on sa i whiau mga ruenga ia te manatu o le ua. Ta whaasolo ina ta pokalami lona rua leo nei tau sanga. Ia, waba ia tu. Malo ia le tau atai fo'i, malo le sui, malo le pale. Ia, pia le nei avanoa e te whaatau whamai mai tatu nu ma whalot. Ia, malo soifua tula e po langona manino mai. Mana ia? Okay, ia, malo soifua whatalo whatu fo'i e tatu pāra masani. E susunga whawhiangainga mo lātou whatua, ma o mo lātou whatua. Ia, e mai se whole lolo ta mama tina mātutua, te tono ainga, te tono ai o mautanga se ngase. Ia whapia whole ai o tangata mātutua. Ia, mo tātou ainga mpa anga masani. Whatalo whatu, ia le neta e au mānai e le susulu mānai o le lai nei a mātou e o kilangi. Na whapia e ti munga i mātou. Ia, alo maia. O le tātou whasoa, o le awatu fwoi sau ili ilinga. Ia whapia fwoi ona maua e tātou, ni manatu le lei, ma tātou i loa mi o lo tutupu si o tātou atu nuu i Samoa. Ia ma whafo mai fwoi o Samoa. Ia whatalo whatu fwoi e te oetu la epa iwa levane e ilunga le, po kalame le neta e au. Di ai, le fwoi pefto a toro i tūla, io e. Malo le. O vai ato pu e me tu wata i o papa kiu sa whenga ni aso so le Tula epa o se vai yaso mata utia le nei vai yaso. I le pisi. Pisi. O le mea tonu lea o le barbecue a asiata ma Mr. Falai. Ai langa na lafo mai e te o whaasoa le flyer. Ia o le ale nei. Ova le tolus fulu o kana whaatonu mai e te Lea lana usu po e ni le tae to make sure ia maua mai oka anai tangata ia na whaasoa mai e te matatomi mai e la tau tup. Lea na to e alwa ia na po. Ia tau usak ni tae. O te usu atu la ni tae ia wa usu po atu le. Le au malanga le mai Brisbane. Ia Ricky malona fatua ia mala o la ano. Tātua lewa na tu mai ngau tā na tae au. Mana ia. A ole mewa tupu. O malona awele oka Riki malatu a inga maisi o tausonga. Whae e malole ma oka malau san. Ma mai lama tu e tiliva. Wato o tele nei tangata ni na whaasoa mai mai lako oka. E mamau meno no fuai. Ia. I was willing to take on the responsibility of tele e tiliva. Because of the trust that they have with me. Whaftai fo le tina ia sawe atama Bernie, o mana watulanga o kato e tu o mai le tina le se leni so soni pensinio ta vali. Na ole ki liva oka nei, o tere e yango o lava i mei to tonu o ta vali tua. Ai matau nu mai nei I le fale malausan. Tau whapea malausan, Mom, are you able to eat all of this? Au whaiatu, what do you mean? Afamai, Mom, look, they've given us, you've got 20 left. Faku, no. Tu sa lewa umana be ese isi vahengo la oka, le pele oka la Riki ma pula ia fapia. Ai was se sele o foi ngadwenga to a mai ato umala vale oka ia te. O fa la san le ai. Ta o le la new resolution mo le new year. I want to be peaceful. I want to live a very honest lifestyle. I don't want any more negative feedback. Fatu, ave ese tato mea ai. O lea o pule le si wha. Extra ia le si tamaitai. Ai to ave o male pusa I tono tawa le tato o nei e momoli mea ai e yuta. You know, ele pena tato ai o mane mea ai.
ai talo foi nei na mai le malau san ma tau mai le tui ina matua lava o le te o fact ui ku ka male it's one of the homeless e abi se si pu me ai you know that's me le la matau no lo la mala tala ta vila kula asiata le ale melo tupu mai asis fa ku ai lo le se me le foi ngola o ka le wa over mai fa tala mai le ku kiki wa fiatu wa te ie la asiata mai fa aftai ai matua o ka se kiu o ka se kiu o matua i tumu wa laki la usa me ai na uta watu ma uta fa foi ia wa fa fa ngo fie lo fa tu fa lo le ia tangata ia fo man to tongi ala to tupe au te fa ia tu le mela tu pu ia ta ele lo te me umai o le kiu o ta vale o tanga e la to ma ta fa don't tell me e a fe fo ta vale le barbecue and sure enough ka se laina that was so good but yeah five time wa mato mafutai Mariki monsieur na fatua ya pula ia fa pela Ricky Le Smith yes okay sa mato nei ana nafi tau nu mai Wellington o le asia singa sa mai asisio na to fi matua fo leo mei yeah asi fa ta fanga senga to fini mai le i le fale a nafi matu tala noa o wana o kamala pusa asia mai la no Wellington ni mai to fa soa ya o ai lo ana po le la matu fe mata tu ta wa leva nga yuta Ricky ma pula msia la fa nau ya umalona fa yo la oka ona la fo yo ya siasi mantua le yeisio na uso matua ya pila nei malato ai ai fo la lesio nga uso matua le sai Wellington ai o atu le o yai o le wo mai lunga nei ona o nei le yele tau afianga o le International Convention ali tu ainga le tapo inga le mon mau yoba ia te mine lo fata se ti ai te mau le ainga ona lana tapo inga lala e fio e foi la asisio na uso o lo ia foi la le tau fine convention le o hemo okay emo pe malai ngo le sio la tu tamaya Emily ya le tana ya ale le feila tala walaki le mato va veo walaki fo lo fatu ya asiata o oka umaya ulo mantotongi umamai fa mole ia ready pe a faleiva o te tui i le a faleiva e piki le la sa mato hei umatao walaki manu mato atu mau te mau fo la le kiu la le mato atu nei mala usan mo te ese fula tasu tasi ka se kiu yeah malo yeah say checks my fusa ka play check kasi at this one yeah malo madai tala le na fo I papa kiu yeah o le mana ia tu la epa sa le tala le tau pe ia ti munga matou ia avi ele lo fo le tua ese le mana ia le susulu le la ne ia no oso tua I fafo I lumola o veranda ka se e vela ina leanga ia tu ni mai lo le afeto toa a ti lo le aircon matua I vela leanga malo ia o te manatu o le ua mana ia tala ni astronaut wana ua astronaut le fto as for radio mato ayo ia le mato le fto mau mai mato le weekend ia le fai ngota ko le vai aso le ngata wa le ua le vanto ia o nga mato o le weekend na fana ia onga ia papena fo ile o lo marulu mato le lava o lo o piwanga I le tau vela mai le marulu Well, it live official winter. 22nd about 21st ole for machine antene. Tau sang antene dan foto official matu. So le au tau marbu matu. E te tau mai nei. O le au te tala no ai le meole. Le tilega e New Zealand le tilega va e New Zealand na poi samo. Yo. It's not just a small delay to la epa. It's not a small delay. To sole valia. Sa tauna saule. Shortly after 12 midnight, my sa mua. Tau nu malai nei le vaviao. Ia alani ia.
fatoʻalogo ia tagata ana po ina ua tumutumu tagata i le malae va'alili. Ua tumutumu tagata i le malae va'alili. O le mea la le sa'u komenta atu te loisi tagata. O sa'o account le New Zealand. Demand one, a mai se o tou ia mai mamao mai tuai. Ia le pata ma le tūlanga le. Mai la mo o tou ia mai sawai. O e demand e a mai ia lea for le requisition to te o ai ko ke check in i hotels. It's not your fault. Wa leva na tatauna la tu lo. O isi tangata. Fa pe le fio mamao meo mai ai. E na ola e fai e mai ia se voucher e o e fai ni le to me tau sam. E fa mai e o e fa tau la to tu pentau no mele o kilangi claim mai. Hang on. You don't do it like that. O la tau i Samoa le processing ale waa o la tau e issuinga mea ia. No mai la ina New Zealand i tangata nei Malatoli City. Whawhawhenga claim i nei New Zealand. It's the port e depart ele waa o i nai whai ele tūranga lea. Ioi, ia po la lava toi ngā tilei po la fone mafuanga. A pau ala mea no o whanono ai. Mi milo mai ale tilei e New Zealand. Whawhainunga le malo tua i ele malo. O lela o te whisi. Mela tua ina ele whainga malo. Ale malo i le mea. Ile tilei e New Zealand. Ia, whaafonga mai sa mo o tala tu sa o tu la epa. Mo i lato le o lato tua ia le whainga malo i le tilei ale maa. Mua o lou le malamalama e te le i loa se mea. O le waalele le New Zealand, e le aise a ia il whainga malo Samoa. E le a ia ina il malo Samoa. O le matawhai i lava le nā ia a le ofisa le New Zealand lai Samoa, ma i nei New Zealand. E pāwalo na lavi, ona o le ai o se fisota inga a le New Zealand i Samoa, mo tātou tangata whi mālangai. Wa lewa na tatauna lato iloa. Mantua le fato a longo ana po, wa te asfutasi wa kiu up tangata malawa adili. Le fato a tau tangata. A lewa lewa lato iloa, wa sa tauna lo esetu lewa ai nei po te o le fitu le fiafi. Le la wa te asfutasi, la wa lato iloa ele i ese lewa ama o kilani. So la mena le vave ina longo tangata. Awa tau te o mai le malawa lele, ona ele i ese lewa ama New Zealand, wa iai se a whaina. Na whaile ele whaitali ar tangata, pe alu pe i e nofo malawa le whaitatali. O nisi ua complain whapea mai, o lātou mea ai mo meo umu ma wha mamoli. Ia, mantua le mele ngalenga ban le ulu. Ona oni malanga fo ina whapea na ana delay so o. Wo mai nei la tangata ma umu nei, wale abe tu le aisa, pe talai a nganga mai ano nofo malpusa to atu. By the time e tau nu mai pusa umu nei New Zealand, wa mau ai le manu le maggot i te tonu ulu. Lela ina pēna tato ulu. Lela o whaapea na wa e whaapea mai wa e nisi wa whaitio i le whainga malo. It's got nothing, le se ia ina a le tato whainga malo, e le o se wa a lele al malo Samoa. It's only the landing rights le te tonu o tato whainga malo. But the operational value has got nothing to do with le whainga malo Samoa. Yo le me tonu na ia o pena manino. E tu sa foi pese va le Samoa. E vai ata tai e running le company. Ele se me tasi o le a play me fu le malo. A fa pe o le anga le valele, le anga tana tai e fenga ruanga. Ai o le mele le la to le valele ni si. Ai li liu o le mele anga le o le ro tu dai me pe tato atu. O le tam fai mi milo le me. Ia fa le nga fenga malo. Yo ai. O la na se na pe no fai atu. O ai le wa fai la to fai nei tua inga. Ia na wata mai I tau te leo malama. Po le mea fo o lai loa. Ai wa sili fua le tau fa leanga ma tau fa se. E le si o le rina mai fenga se me tanta ia cha una video. Na video nga fai. Ia leanga le vale na tele loa. Na e fenga le mo se airline mai fia e te loa ai me tutupu. Ai te sira fia foi. Ele tasi le lua le tolu le fa me atanta le fai ia cha. Na te soifua lea. Okay. Ia malele lo la ia le ua mina le langi I mea o lo tu le mai na len sola tu Samoa. Ia I lo pe mai fea.
ele mai mau so taimi ma te o te whasanga tonu ina ilo na vai. Ele Malosi o le fia poto, malosi le fia mata o wala uau ngani. Ile tatou malo. Leanga o le fai mai ana whainga, se whauta i lea mea. E ti leile e New Zealand, ana whai mai leanga le malo, leanga le taita inga, leanga le taita i pū i whafo au whea mea ara o le loa whai se malo esi. Le leila. e whao e sa. A o le i au i Samoa. Tulo la va le ngana tu sao. Ana ele ma valvala va. Ele ilo e te whaavalvale te le ilo se mea. O la mea le ai e tua ia le whainga malo, o se va alele al malo Samoa, le e New Zealand. Le ai ma se mea whainga i fua le whainga malo. Mea ngai lo mai, wa e susu whaavalvalea. Ia, ni meta te ina ile vaenga lea. O le tūranga le ua au mai whaafesili e observa. Pese mea talawhia ngai le embassy le tau whatu i tonu o Israel. Ia, se mai sofina ngai. O au ia o te whawhetai tula e papeo no whai atu. I le tau sanga le a o si ngase mai lana fionga le li palemia. This is one of the issues a mato whaasoa ai. E abatu lau whaasoa ai wa lewa na iele fuafuanga le fionga le li palemia. Ona le tūlanga le lota mimita whai iai. A whaapea ai iaise ofiso sa moa i te tonu Israelu. O tātou le lona valua i le nao o embassy mai whafo. Ai mantua foi, o le paia inga lona valu fo le paia inga la fionga le li palemia. O le vana i le fufuanga le fionga le li palemia. Ai manatua foi la. O te whaftai le lua whaasoa. O te whaftai le lua whaasoa sa vai ato whai mai ma le fionga ngal malmana, Vincent. Lena ona ia whamatala ina uma tūlanga mafuaanga. Ma le mea moni o le mea lo tupu te tonu le nupa ia. O nisi wa tele le whaasea, nisi wa tele tau whaasese. Le wa mai manino lava e lea alo le atunu, wa fia tau sanga o au mauai. O le wa maua e ia, lona file mu, ma lona wha o le tanga le angangpa ia. A le na, a mai e la tau, mai mau, e sa o ele sau noanga a le fionga e angan malmana, ana tau wa fio mai. Tau wa fio mai, ona tau i loa tonu leo le mea le tupu. E le te i foi fai e le fionga le li pale mia le fai unga, ina ia fai se ofiso tātou i te tonu Yerusalema. Manei. Ia, ona o le winga lava o le mea o le tangata le nofo le le. Ai, o le whautuanga foi le tātou supporters. Au tātou malama le le na tua mo le tangata toe manu malo, toe fia malo. O mea ia natu te whaia. Ai le toi eisi hawa noa. Tēnā whētu tula e patelo taimi, tulo le whafonga anga Samoa. Se wa hao Samoa, wa levana no whapolonga Samoa, wa lātou si la fia, e leto e fia o i leto a inga. Lewa fia tau sanga ele i o Samoa, i se tu ai ngā mea le wai ai nei, i le mau o le se leni, ma mau o le file mu, wha mama abenga si o tātou atunu. Ole, ia, mai se tamta upu ina ua e tapena maina. E mana ia lo fia le whamani nonga le fionga le li pale mia. O le 5 miliona le whapea mai i uni la kapi. O le nei lava e vava o ai le atunu. Ma a batu ele tala se e sa ilele ma le lai tu. Le wa manino lava le fionga le li pale mia. E le va lea fo le malo Australia. Whaawui ma le tupe i te tono le tatou whainga malo. Ai sea, wa le to e whaatua ina te le wha le tonu o le laka pisa mola iai. A whailola e lato e le usta ia la e uni laka pia sa moa, le whautuanga le wa amato le fionga le li pale mia, e oa to e whaafo winam wha le leia, avi ese tangata ia e menta ni tangata fau, lato te whaatautaia le laka pisa moa. A le usta ia, ele io le malo te fa foto pe ya Australia o la io la to e finau ya Australia.
taua e manaia pato le challenge lava le tam fai challenge ai me uma tono tatu malo tau te fiu a tatu te tala no imene ai le lava e fai mai tu le pa le ma se me le malo fai e fai taro la ire na fai ngata lo la ire oi Mantua no tatu pepesia tu pea ai ale ai ala se me sa lo tola ia to ina le fai me to fale ia le mantua tu la e pa o te tari tonu ia le taimi o le atua tātou tangai ma tātou tapuai ma lava le onsai i le taimi e to e fono ai le pale mene a tātou o ina le a tātou wa ai le tele o ni suinga wa lava lea nei tausanga ma ia pae inga wa uma o fai lava le valea le nei ma le sese le fai e to ina ai pe le wingo la utala o te fie le fai unga le o fai le fionga le li pale mia a le mawhailo le uni la kapi o na lato fai le fautuanga wa avatu le fionga le li pale mia ia o na whailola ia awal mai mautai mia saini e fuale malo wa a o nei na avatu le tupe o le uni la kapi le nei ai o se le whaonga inga o ai e tau vale whai ngā malo wai le kea i ele uni la kapi wai le o lato na awala mai ele tupe wai maua mai ma nei el whai unga le wa whai na sa o le mea o le popo le ngā concern le iai o le challenge la tunu o le ta alonga e pele ia samo awa a o langa shutdown e tupe lea me se me tu te mwhai iai o ai la unga le mo mea o le ta alonga le tunu e fia e le tunu e moni tu la e porta alonga e fia e le tunu e leia sona e singa ma le tele fo i o isi me e tutupu o le tātou te talo sanga le whainga malo wa ta taunga hard lato whai le whai unga wa lava enough is enough pei fo la la kapi wa whai unga le la whai le fionga le li pale mia whai ngofia lava o le a apa tu lol whainga malo e sa ili se si unifo whai lo se si uni la kapi fo it's tough ele fai ngofia na to fai se meta o la kapi ele to mfai ele fai ngata to fai se meta o se uni la kapi fo tono samo asia e tasia le la kapi e recognize le IRP le IRP le fai to o te manu na le mea so e te tau anta tu tilo iai e te tau na forced to resign te malo lea e te tau na fai se fai nga po lea se fai nga fai o le time flies ele mia le 5 tausanga ni ai uma e pena fai atutula e pa wa uma na ave le fautuanga le fionga le li pale mia i tai fono umo i yungi la kapia le atunu o le mata upu i lai limo la tau ona le a le constitution le na ofai le la mafuai mea nei ia te tatou talia le foi le ai inga wa fai le fionga le li pale mia ma le tatou kapineta ia tatu ta oto ia i le tatu whainga malo ia po la se whainga whai i le to ina lea io e wale longo malie io wale longo malie langa e whai alo fatu foi e leo malo lo tau whaleanga ia se tatu talo le to ia e mai o le fono ia pe fatu se la fo po la se whainga whai o te tatonga ia o te tatalo o le tali le nao tele le ngasu le tula i mai. Ia. Ka mai lola. I le raid le na tupu mai sa vai. Ia. Le raid le na tupu mai sa vai. To as fu lima la to le walo kaina nei. Le na maua mai i maota. Vai to mulim sa le longa. Fe le sawa sawa. Faala. Ia. Faala palau. Le sawa sawa o le alu o le fala au fasaina ia wa fetau ia foi le au ngani la fionga le li pale mia le ave i fono fa vai sui te mai tai fa pia ia li im fai pule o tu mano te tasi o le ngaluenga fai fa tasi ta to le fenga malo ma le tunu ina ia tau fo le fa fitau li o fala au fasaina ia wa vai le wa faali mai lungo o le afo le penga te fai langi le nei iwa tau sanga ta mai tene titi iwa tau sanga
na o fai atu ia tawhia mali ia na pōwha sole. A compare i le my granddaughter Lele, she's now 11 years old. They are very tiny. They are only babies. Ava ai le whaase se ina le wo fai. Wo o nei alu atoto wala tō whaia. I le ale tūrea mawhanu. Le iwa tau sanga le alu whaatau mea whaanga o apa inu ma mea. A le avatua i male. Le avatua i male whala o whasaina male mets. E alu whaatasi ma mea ia. Alu whaatasi ma mea ia. A le ame ki liva le nei alu atoto iwa tau sanga. O le si me mawhanua le sau. E le aia se rate an. E sau na on tamarurua iai. Mau ai matamai. Mau ai matamai. Pato le peo le rate lena e ta ui sa voi. O le age group lena o mai from the 15 up to 50. Sifuru lima nga i lima sifuru. Se whauta iai. Aioi. E sel whainga tā. Tālo whai tātou whainga mālo. I le lātou ngā lulue tau mawhai, say no to drugs. E iei la fesili no whanongo tuai. O fesili e la uli i e la whai news. Wa, o e ngā fo i tali. Na fesili i le mele, le sa isa i le whaai loa o ata. Manu. Ai mā nei e o tali ale li komsina o leo leo. Whai mele komsina leo leo. Wa umantana no manu. Te leo nuu lango ina i po kala me leo. Te le foi la feedback le lei o leo avatu i le whaalau i loa o ata. Le whera whai mai le leo. Le ai le foi il whamasinonga foi la tu te whaalau i loa ata matangata e li anga i atu le tono whamasinonga. So le foi la maramlama leo na mafuena la tutu ua ata i lunga. Pau ata ma titi antu e se o suli matausanga. Matausanga. Wa le whapea mai, sa e fole ta inga ma le official lawyer sili, i le tūlanga o whala wiloa. It's within the frame, within the right tanga wenga leo. Ona o la tūle iai. Le whate ta inga la pera, le mea la lea, ana le whala wiloa, ngei whapea ia i moa maata mafio anga o mai ai. Lea la wa te e ai ia tapa au o motaa. Ia te whai ono ma le whai pule mo taa ma le tūlea. Ona le maua mai, o i la tōne le wata uina i le ingoa le tumara. E leo ni tangata mo taa, o tangata o le no nofo i a inga, tangata ese. Le lau whapea wa umana fono le tumalo. O le taimi la vai whai ele whai unga le whamsinonga ma mai tua tangata nei, e tafi ese ma le nu. Wala ta tawai. Ona olea, o le ta valea la le la aluai, ai o le ta mawhai e tineia i lalo i a whala au whasaina. E mana e whare tali ale komsina le ron whai ai, i le merna. So se nu ua e mawai la tō umani, o nu ua na o le mawai, o la tō nu umana. Te orono winga la. E au ar whasalanga i ainga pete no foi o no le ainga rota mapu, le ainga rotina. O lo no. Io e. E mana ia le tali ele i komsina leo i tali ele au tustala. Le ala sa u sila o le fesili tu lonta o le mafanu. O a mea le minsta taruai na fai. O a mea komisina leo taruai na fai. Leli ato se fia masina. Alo fai tau fia tangata i o mau. O ala mea tangata ni na fai all this time. Tātou te whesilingia lava tūlanga le tula epa. Tātou te whesilingia tūlanga lea. Whea sa iele minsta i le taimi lea. O whea sa iele komisina. A o whea foi sa iei le sa ave mapale mia. Yes. Ai no whame ma whaatusa tūlanga lewa e nei le fionga le panmia. O ia le tau la mua. Ia i loa update o amia, ta lota umai la tau wha. Ono lea, o le tūlanga na, mo le tai tū ina ia, la vea i sa mua a maise ia whanau la wawa a wale lumana i o tātou atunu. O whea la sa iei la tau nei, le fionga le sa avempale mia, le minsta, le komesina, a o whea o iei umale au assistant commissioner, mai la tau sa mautofi.
Ia le mena le tula I mai nei. Pe whala le tulanga le awa whamalolo I nei sesi o li I malo. E o atu le mea I ele o sa whainga. Wa lewa nei lo wa sola tangata. Leta ua na vili atu le leo. Ia lo whamalolo ai. Ia oi nei lo iai e fia ni tangata whapena o iai titono mtanga duenga. Wa tatau na kilingi e se uma I latou. Wa ana isa o sa unanga le fionga le li pandemia. Ana vili nei longo le o le a o sofa ia. Ai o atu le o sofa inga leo ua whaatali mani au penga wa ele o asa se o sofa inga mamauan ni au penga whaasaina ele o lai sene to tonu o Samoa. Ana ngela e atu ai o sofa ia mai ai po fiola la fie po le mele na tupu I le fionga le leo ia Penyamina leo atu Penyamina wa lewa na lalafinga. Tulanga mo iai. O mana tua foi le raid le na fai vai se tai e po vai se tai mo ta le na ta uai le fu le iai ma limongi le ngala tua tavali. Ioi. So me umala I e te tau on fesilingi. O no winga sa oala le mana nu le tunu le na iai. Ioi. Mul ato mai I ele to ina le. Man I komsina na e te tau na to fese fenga komsina na sta nei. O ia te tali tonu atu le pa le whaafafonga me le fionga le li pale mia man mamalu le tunu. No doubt, e o ia le tūlanga le nā. E le nā o le komisina le na umatu nei, ma le komisina before him. O I lātou uma nei. Wa o lātou uma I titule. Lātou uma nei le ele so o tanga le case le hit and run. Le mafua I na whaafeu te tonu mtanga nuenga leo. O no lea, o le kawa ina lava tangata so tulafono. Pe o tasi le nā mea so le pi o leo le koti lea me tatu atu. Hit and run ale la fia se fulu tau sanga o tau su esoi. Ia pe ono fai atu te lo tawhatanoanga e ese lava le taimi o le atua. Pe e wha ata wha la fonga ma pe e fia tā la sua ai ma wha sausili ai whamtalanga o mai whai mai lungo o leiti o ma lato lai. Ai ngalo ia lato e ese ale taimi o le atua e fola o mai mea. O lele maua ia se komisina ele I misalpo e to a finalize next month or next month. I'm pretty sure it could be the end of this month. Ia si tatu whaftai o le laboro wha solo le ia ngā leo so far. Wa pe on tatu tanga I tu la epa. E le comparison le la tatu fisilingi e tatu wale nei le tatu te lole me o la tupu. Tatu silingia nei, le te le o le ese senga. Meaning, I le taimi a o pale mia le fionga tamata I a fia mei. Means tafa walo. Ko me sina ia au mai lato umanei. O fea sa iei umanei tangata. O lato ngei whaulu i mtanga nuenga leo. O le mau au tū lava ia mau ale file mu o Samoa. Na whai I lato tiute na le ai. Le esenga ma le pae inga foule nei, e le atoa se ono masina. Ai mai se foi, le sui ko masina leo fou leo wai ai nei. O lai leo wai ai. Na maua tongi whalpui. Le ai nisi tala. Le o sautu la fono. Ai e fesiringia la. O fea mea ne le fesiringia to tele. O fea o iai whala o fasa ina ia sa maua tele o isi raid. O fea o iai whana la o malosi sa maua isi raid. O fea o iai tupe sa maua isi raid. O mea o manei tātou te fsiringia. O te tali tonu. E le tu la fua ina le fionga le ali pale mia. Ai mai se o ia o le min sta o le ofiso leo. Te le ngā luenga o lo tau mwhai e sa ili fofo mani tali o te lo nei mea. Whaftai le sui komisina o lo o tula I ma le taimi le nei. Whaftai o lo o whaia lo na tiuti. A tonu a whaia o le taimi a mai le filifilinga o le fionga ia le a tau o le sa afmasanga. So he deserves it. Ia, mane ia. E mua wai e le whengo fifo.
Langa tatu te pa ai fo le la pela pea fo I au ia yuta le. I tan malala ia le fo I te mai. E moni tu la e pa wa tele afonita. Wa tele afonita la na au mai ia man tu foi. O le tele nei mia. O le lava every remain innocent until proven guilty o le tele ia tatou tele mai loa poni mea tau whaasese, tau whaaleanga. We don't know. Only the PSC has o la tole a mai le clarification whaapea fo le kapeneta wa the final saying comes from the cabinet. Ta pa I le PSC tua e ta o PSC. O le silipi le PSC e lang samsama. Ai e lang pa e pe lang samsama. E pa e alu lale lang pa I o e sau e marifaka ale kapeneta e lang samsama. Samsama, yes. Sama na nga pa ilo ili le ua la oferta lang o yinka ku kamale. Ona o finalize le kapeneta pe. No alo te ba yeto le apa ile tala le observa. E tinai ele li ona lo termination. I don't think so wa yai tailo yai. I don't think wa yai se fai unga kapeneta wa ana yai. Wa fai wi loa me le fionga le li pale mia. I lato fa tananga me la autostala. Ai le o mai ona o le pending lava su enga le PSC. Fa to a fai le fai unga kapeneta. Pe wa au mai se fa manianga ma le PSC. Fela yo so mai observa ma le latu headline. Ia tonu leo la utala tu la epa. O le tele o le news tau fa se tau fa leang. Leo to tele tanga tau vai atu to fa pia mai ia nanai. Ia le na la bo eto I utia I au tama sa e monomonoa ia le tele o news al official mtanga luengali al official palemia. Ia tato ia tasile na keisi o le tato tari ia. Yo so far ele ia mai se fa mamlamanga le fionga le li palemia ona ele I mai asu enga ale PSC. Wa pe o le mena le fo silingi ai o fe me mai ele observer news nei. Ele ia se fa iunga ana wa a mai se fa iunga le kapeneta. Ua mafaina fa lawi loa le fionga le li palemia ia lato fa tantanoanga mal autostala. Le na fisilingi le autostala na tali sa le fionga le li palemia ele mafaino na batua se tali ona le maoti mai su enga PSC. Almena o fai tau tu nei le observa me fa peso fasile to po man fai se o terminate po apula. Ala ele na toi lafo mai tanga te le tala le sina ave. Na mai wa e toi utia lava I au tama sa e mono ina iai expose uma iai ia confidential news ma me te tono mtanga al official palemia I le observer na lava toi utia lava o le observer. Sorry. Ia o le ua o na nafi aso fa rele. Len fa tau inai ia le no for te mai tai. Yo le la mana e lo puli ia sa anapu e fa ai e pea le sa o le ainga an sa anapu. Langa from what I have wa uma ni fa masinonga ma fa maonia fa masinonga me uma. La fionga ia te I fumaono o ia lea o man malo le fo o filfilia lo na au ainga le anapu. Ma mai no mata le whapaianga sa whai whasa I le fiaki o le so tofi ia o ana nafi e se le mana ia le mamalu o le solo le tu malo le ngu o sa anapu. Ia whantai koi. Mana ia ala te vai atu e wa peno whai atu. E se tasi o tamaitai o le mato e kalesia. E whakata I al mangoto ona olona ua o ia le awa of so santo ina le mato e kalesia. Every time e alwe le whainga malolonga a le tama whaiwhi au ia nomineta so po anga marwhatua ia lili. Ia o le tua ala o tamaitai leo lea ana filo. Mai sa anaku o le anal. A lela te vai atu la tu mai ia foi ia. E awa iei le soafa matai o le tamaitai leo tae au le ana filo. O na lela tu ni pele ai. Sa mai ngai Amerika ia o tau. Ia oi.
Lela no vai tu mai ai le fo fa pe yanga pola stofi. Ale vana no vai atu le sa vali mai le solo o le solo le wa momoli ai e le nofo i o le nofo anga fa le nofo. Ma na ia le mata i mea mamalu fa pe ale atu no a mo tala tu u fa ingo swafa matai a inga. A watai ai fo le alfa fo tu tupu ale fionga ia anaku. O le fo ina fai le fa fo tu tupu ale fionga le ali sui palemia. Ia fo mono po muli nuku o ne semo le wa swafa talauenga. Oi, talauenga. Okay. Ia mai malai malu fale ali. O la uala e talauenga fatasi la male fionga le associate minister ia Sala Paulo. Na talauenga fatasi la ua la ana fai le so. E sele mai o la tau le tofia tausi le ia ainga ia mese tu maloma e kalesia. Sa o fai atu no talano atu le cetasio paanga foi mawo i nei fai malanga atu i Samoa. I le momolinga o lona sui e momolianga i fast. E le o mautinola. O le ase tulanga o ie tulanga le. O tulanga sa sui tutuatasi. O le fai mei ia le paanga foi ia le i nei. O lona nephew e momoli la i le fast i le aso sifulima. O tulanga na tula epa o le na o maua a le i fa ama oti mai a. Pe ona yeni tato tula fono o le mana o pasia a wala le whainga malo. E whai ei fufuanga tato whainga malo. O le fola wa ia whiutanga inga i vama i la tau ia tuto tasi sui tuto tasi a. Ia atonu o isa tulanga le na a. Ai e se taimi o te tatonu foi la. O le la maua le tā vanoa le sto na i vai aso fau pia maua le kula man malosi. O ta fesili la le nata te tusa o ina i le fionga le li pale mia a mai sa o ailo na wha maninonga a wha fonga Samoa. A te sila fia foi o e mawhanua. E mauti noa lava ia tō le awhi se pālota. E vautu uma i malo. Ia, e mauti noa foi le sui re sap. E mauti noa le tō atasi e ar oile e pālota i o au te le lora po wheme tu ele stolu. O te leta ua se sui o le sap. Wa taimini e le o recognizing ai te tonu tato whainga malo o se sui o le sap o i lato uma e tu to tasi uma. E o fo iai le sa vea mapale mia mo ia fia mei ia ma le atinu. Le tu tai to tasi uma lato because they are not recognized e le o ato le whainga mera e mawhai e na whai loa se lato pati te tonu whainga malo. Tātala noa i fo i, tātala noa mama le tala noa. Langa o lepe ua whelava sai wha pe lau mai e lesi le whai mea whawhau o lesi. Lau mai lesi whai mea. Ai leilangi wha maoninga o mea o lo tano me lesi tu. A o le tu le o lo tu. O leo e wha maoninga. O le a le wha maoninga. O ai le whai mea whawhau. O ai le whau i mea. Ia. O le tali o le palota. O le tali o tangata i tu to tasi. O le tali o tangata na te te le ai masesio le la sa oi ia to ina matua. Te apeato. To langa le ma na ia le mele tu le te mi nei mo fanu. A tala no mel to ina fa me langa ka me ki e ola fau o mea na fau o mena. Ai le se ma fau nia lato po le mele tu te mi ole ku no le. O ai la le fa ia me fau. O te whaiele uwhagale tula e pale o repeatinga e saunoanga le fionga le li pale mia. This is my new resolution for 2026. Saunoa le fionga le li pale mia. E leto e mai maualo na taimi i la pisia tula e pa. Ai o le afo fola uma le fala le taimi e fono ai le fono usu le malo Samoa. O ina, le o te tatalo a uia tātou whalongolongo ini mea mata utia o le a au mai ina le taimi o tātou funtanga palmini. O tiutia na mawhai o palmia. O na tiutia o tātou. Le tau whaatino foi o tātou tiutia.
Mena o te tanto tatia fai wat parmia ia e fai a fai wat parmia o tiu te tato ni e lango I parmia e le fai titia Moni saunanga tu le papele wingo la tala. Wa wai o te leto e tali tonu I se tala e fai mai I le fofonga tu la epa sai lele. And there is nothing o le olanga le la I ni sai lele. Onga because o le to ilalo popo I fai ngā palota wasu so o nei. Ele mawhaingonga acceptinga. And that's his mentality. That's the methods that he's using. Wa ngai lo peno fai atu foi. The great source that gave me. Ina wa fisilingia le pa inga lena umanei. Po ole ani ana, o ani lato ana batau, e counta ai mea tutu ai wa fai le whainga malo. O le tala, le se tala, le se mea, whapea mai loa, ia le sitea. O le whaaleanga lo matalepe. And that's enough to tell me o le method le la whaanga tula e pa teimi umanei se I longa e whai le whainga malo se whai unga e whai ai. He will never lema whai e toi ina no na whai e se ngā ruenga la beai. Ia e tanga I whai ai. Wa fiu fo ia na isunga whawhia ngainga a whapea fionga pa tele ma e whautua ina. Sau noa le lei mai ala fionga le pa tele la loi Christchurch ia te au. Wa tu ai ngā whautuanga e tuku ia tula epa. E le ma whai na sau ilalo. Ua ma losi le wha sau sili ma le wha mawalunga. And this is why that's enough to tell me. La meto mai mawa tātou taimi. Wa tātou iloa. Nothing that he will ever say it bring peace ya Samoa. Ma mau e se tātou file mu. Yes, e ma whaina tātou au ili atu ai lunga. E ma whaina tātou tapisa ai. Ina ia malama le atunu o Samoa. But at the end of the day, he is nothing but the devil. Yeah, orina. E langa ia pila ole is one thing ke ma fuina ia e man mai I have the right. Oh, I have right. O ke fesilia ia tulepa. Ma mai fia. O mai le challenge o kapia o mai ngoa o tai o le matu e kalisia le te mu fa le anga lunga o penga fa nearly every day. So le tuenga winga e lem fainga tiliti e se ta ni maru mafofo. Isia. Langa o le ia me se ma me to fa nga ifa. Le afia uma ia ta uma. O lona winga. Sai dilema o ele o mai lunga ngoa o tai o le matu e kalisia. Lea o rua tiklea lunga o penga whailangi. Na o I ute lea o le maro, ma whaaleanga e avis. So o mea tonu na mea sa. E le mwhenta na E moni, e no mai tanga, you reflect le afo le laula au. O le si tu le laula au. Le ele fionga le li pale mia. O le ale me le whai le fionga le li pale mia. E lauto mia whatasi uma e kalesia ilana silfanga. E le whape whaasili lana e kalesia le whakasa ai soli pe tulou le whafonga ia le si e kalesia. A le mele tata te loia tula e pa mai fea. Ia tu ia tula e po tangata mai e tu mai fea na te leilo se pau tulou au tu sao. O lea wana le tuto atasi atula e pa ia afisi lana e kalesia le katoliko ai tau whai le e whakasa ona lea. Ona e o afsosani e whakasa le fionga le li pale mia. Sa waila lea ma lea whaabale ba lea io o mai fea. O io le metotisi. Sau tau whai. Ia. Tātou tanga iai. E iai ale taimi o le tua. E te ia woso se mai ia. Whai lolole upo whawhawhine vane. Goodbye Felicia. Mana ia, le sa le mana tua foi tu pai. E ele tala foi le soswani le tua I tangata I lomo mo soswani ati. Somebody that can help himself or herself first. So le te mea yo le tua au tatou ati te mawhaiva. E awa ina paalongoina ma lausi le fia e le lalolangi o loo. Yeah, anyway. E tātou umai o ia mona o le loto tinga, o le loto fuafua. Ona tātou te lio tātou te pui a tātou e kalesia. A o le te mile nei, I le tūlanga le fionga le li pale mia. O tau mawhai o pongi whatasi umamai ia loto tu whatasi la le ai nei. Ina ia maua le file mua sa mo.
Ia lea mai ala ua eselele. Tusa se lava laulangi lea mai ai. Why? O tangata nei whaasodi tu la fono mea la tu te whaia mo ti Apollo. Ia. Tame e system tau? Tā mai la ia le shooting le na tupu mai na Utah. Ia. Le shooting nea. Le to o lua nei foi. Lua nei tangata anu tonga le wa malili wai. E stele le whaintā le nei mea. O le mea tonu le sa whai te tonu malona whatua malona atali i te tonu le lato convention. The service le sa whai. Na sau le ta wale e batu le whang susu. Ia ai fiu tina te tali mai e mea ele wa maliwa i whafo te whanainga. It's so sad. O tūlanga nei ai. Ia, tā whawhitai ele o iei wa whapeto tele nisi o lo manua. Tā lo si ele o iei nisi o ni o tātou tangata nu Samoa. Wha mai se fo ina le tua le leanga o le amatanga o le la tūtau sang fōu sia tina tā la vōu masionalo. Ia ono sa waila le tūlanga lea o te lango ina le strictly imposing o le noise restrictions a le tato whainga malo I company constructions activity on Sunday. A le mea whala le tula mai tula epa. Le fo ila wasa wele tau wha se ma le tau wha leanga ma le twisting a story to ino tula epa I le mauna mai le fionga le li pandemia. Na manino le amainga le mata upu le fionga le li pandemia. O le a whaasaina na to iaini ngā luenga whaakon karate e pisa o I le asosa. A le wanofum whai mai, oi wa fia pule le fionga le li pandemia, whaasar le ai. O konkalate constructions nei, e atu te tono Samoa. E paua ia trading hours le, o e whailau tala le, and I'm speaking from experience I le company Konkarate sa iai Samoa. Tusa o trading hours e mai ia mātou le taimi e mai le lai sene ma mai e pe mika o tangata whai ngā luenga e batu ngā lulue. It's Monday to Saturday. Pau ngā aso. It's from 7 o'clock to 6 p.m. Pau o taimi nā. A le atu langa le wai ei nei. Mone le fionga le li palemia. Ua atu company nei fafo. They have no respect I le tātou wanga nuu. Ma le whatu la whanoina o me te tono Samoa. They should have that respect because it's in the trading hours. Le taimi e request ai pe miko tangata whainga luenga e matu ngā lulue. E a mai la le lisi. Mai le ofisa o le palemia. O aso whainga luenga nei, o taimi whainga luenga le nei. E le te tauna tue pa o ni mea after 6 p.m. I taimi o whainga lotu. E le te tauna ngā lulue le aso sa o le aso tāpua I a Samoa. Alai mele, wa longo noa tangata nei. Wa pule atu tangata nge konkalate mai fafo. Ana lea, sa alau e palemia I paya inga I o watulai. Le wa mai atu. Wala I o te lango ina le maule ale whainga malo. O whaasa o na tue whaia ni ngā luenga ia I aso sa. Ia. E moni lelei. Io e peo mena e leina o whai atu mawhanua. E le mwhainta tutu au noina tu le apa e whai le melo to iai. Langa e po le atu inga whamtalanga tatu te whamtalai. E le mwhainta tutu au noina. Ia to ina lea. E mena e whai mai fwini tatu tala e a matu. Ta oto a le pāchar parmia I e whai le pāchar parmia. A o tātou nei whianga I manto ina lea. Leanga a le tātaa e tātou nei to ina lea. Ia leo whai mai parmia. E le to e anu mai ai, sao? O se mawhaufunga poto a tamai. A o tatou pai wala ia. Leanga e le taunga maa lie ia tatou, ia whunga tui. E le la whai atu, a le pe whoringa mai e te I me whai mene malo. Io e le whai na whamtau whalenga mai le, a le sao, tatou o mai a tatou Samoa. E wha alo alongia, le aso na toi tu a Iesu, o la laso na toi tu a Iesu, o la sa. Sa. Io e. So le mea na te taupe, ale le tau sau ato ina, ma au mai foi lona malama.
atu spaia e te e se langa e te ia lau simple as that po le a mo mai tau mai Samoa yo sometimes langa ke loa that's fair enough me if in malo ai matua se me uma isa eita what he's doing lai malam lama sa o me ia fai ele fionga le lipademia but he's countering fa leanga me uma fa se ma fo o tangata me na te fai ngoinga ia o le ti apolo ia le fela o soto ina lau le Cristiano Israel tanta le embassy le tau fatu ai asa ili le mafu anga wale na nau le malo wale fu o pepe sen fai mai tau te li o atu e fai tau te sanga vale i fafo tau atu fai mua me mana oile atu no si fa ai me o ye ia mafu fongo tangata ai o le lango o sa mo ia i le whenga malo Israel le fu ye le free visa so fese me utilize le visa le e o atu tatu tangata i Samoa o lea o iai le tatu office tonu o le aipa ia. Ale facility la epa. Oi na insinuatinga le free visa lea. Oi. Tana malo ai. O sai lele. Tu la epa na faia. Yeah. Lea la le me watu e sa e nei matustusi lima. Foi mo fanu so se mea e sa. Se uma ia tu le patemine. Le ai ma se me to sa o to ina. Leanga o winga ia mo le loto wa uri pato ile leanga. O winga na mo le loto wa matua o temini a papeta oto il fo ma ile fai ai a tipi fai ai o toin. E ava e sole sa wa matua uri pato wa le to ia se pa ma pi ona masanye pa ma o fai ai. To ole. Ya. Le ua motu mai ia le tatu malo te vai atu pi o la ia sana malo o asisian ai pi o mea ia matala no atu ai sama e taua ia tia u le manatu le pali mia io taua ia tia u lona le toe anoa o le pola e motu mai tua ai maisela le tau fa leanga atu ina lea so that's the prime minister e tala fea ngai ma ioe. Ai le, mo matora ni tatou ni tangata soifua. Ioe, le tatau tatou tu fawina to inga le mafawfau i e fai. Ioe, le tatau na tatou tu fawina. Ioe, la sanga fai pia langa isia. Le ia se opposition fa pia na counter ina fa pia i le taimi le luas futo sanga ntula i mea. Nobody. Te lolo te mana tua le vai temi popo fou o le pale miesto ino tupua tamasese. Tova ai le ngana mana tua sauto ina le afafafo mai e le la fetala. O te mana tua le first time o tata nei le pale mia prime minister o Samoa. E saur tata nei tonu, ele a fifeia na upu. Ele i loa tau tala i le vāwhengi. Ioe, ele i umia e vaito ina le tupua. Aisia, ai atu pua lana finau ma tofilau. O tangata o le mafufau. E loa upu e whai eitala pe a whiutanga i ma tofilau le la ua me tengi. Na sau lo te tonu tu le epa. E sau ma upu le a whiwhia. E le eise e whai atu e tam whai e wha sotai i le mafufau o le to ino tupua sa i le natini. E vai me tupua. Le aila e tau wale ai malona fo i to inga ngana la le ko inga ngana fo le pe e sau e kongi pea e sau a tongi me o sao to le la o mai te mi o la audio tanga to ngana la audio tanga to ngana yo tasil na me ili tata ili to ina le ile la audio le mali to isia le anga o ngana e na te le mawhai o na la whatau tutu ma laudi ilenga ngana. A palasia e le leila na nanu ai alu le teimi o tau a le nanu. Palasia ni le whaasamoa o le metasi. So e le aise bai panoa e na te e mawhai ai o na ia kaunta ina le pale mia o ye te mine. Nei se mea, e le mawhai. O le ala leo le ita i tā o le toina.
I le tūlanga o loo iai nei mai foi. Ma le pale mio sa mo o loo tūle mai i le taimi le nei. So lea la ua tupu le fina ngalo o le lauria le malitoa. Lau fa se tuangan. Yoe, e le toi me mawina lo taimi le o sauno iai. E le toi me mawina lo taimi e fia ngai matata lea. O tātou la tangata o lea tunu. Tātou te le tu fawina to ina lea. Tātou te le tu fawina. Yoe. Lea ngai sia, e ngai le sia kungu o vale le kungu o ngai. No fola le pale mie fai lona tofi malona tiute na te le toi amana ia. E le no foi la matato. Ia, sano ia, na le whapea ua. Le ai, o le mamoli mai lo whaanga o Ricky man whatua mo oi. Le mai nei, le o te wala ua tu te tala me lama tala whaitua. Ia le lana tu la ia tu ai. Talo fai. La tato le tano umilanga le matei lunga po kalami. Mai ia mamoli e talo whaanga ia tu la epa. Ia, e moni lau sanuanga le na sauno mai tu la epa. Tau mai la ia. Le umare tau whaaleanga, le whawanofo ma whai le tau whaaleanga whaapea. Ia, o le ale mea, le ale whe awa la auli, mo la tau whai ai le whiliwhilinga o whono whaawai, e tai o whono whaawai. Wa soli whaawai, wa tūtu mua i o whaipuri, mai le leanga o nei tau whaaleanga ua whai. Ai ia mana tua. E leo se tula fono le whainga malo, o le anaba tau a le vaenga whai, o le ua tū whainga malo. So na mai ne fo i lātou ma le lātou pēlenga ma le lako kola. Na ese fo i a lātou anaba tau na mai ma lātou a iainga. Wa o ma tau whase i e be, sa o le sunga le, ala le ma le toa se le toa mai mau i se taimi i to i ngā tangata. Le la mo sa so oi. Malana tau whaaleanga ina la lea o le fionga le. Le fionga le means tau tupe. Ona o lea le fota o mawaina ne le mafua anga. O le tau whaaleanga le means tau tupe. Ona o le tūlanga le wo i le tatu forensic auditing. Yeah. Ia ngā tonu lava, ia e pei lava la. E popole lava pekea ia le fionga le tau sala ia mupola ana rosa. Pe marca ku forensic audit le o koe recount pea. Le whapea ua lena whamanino le fionga le li parimia. Ua whaamaonia ni tūlanga. Whaami o na whai ai. Lea la ua whai atu lo le fionga le li parimia. Ta pena tu sa o loa i limo leo ma whai ni mo langa. Good job! Mato lea lena o tali atu ai lunga o penga ta whailangi. Ua i loa i le pi o pā o lea sa avea ma palemia. Mantua, lea fo e sa tātala no ai tula epa. Ua lewa nei lima o le fionga ta maita i a fia me. Ma lana ka peneta, le forensic auditing report, a le i taitai na whai le chokom. Ala meno iai, na whai excuse whapea wa pisi te penanga le chokom. Se unga le chokom, na fta a whai loa mai la ia. Wa lewa nei ala tau le foi le tūlanga le forensic report, Ale o atu whainga malo, wa iele tusia ale fionga tu mai sa vem whainga ma palemia. Ma whapea mai, wa mae ana tapenga mai ilo. E le aini ni mea pio, e le aini tangata mōlia, o le manino masao, malipoti. E ina o tangai whapea e la tau e nānau mai e whawalea mai, wa o onga o lo o iei fo i ata mamai whasu tusi. Lena te tilo iai, mai loa ai. Te lele a fianga. Ona o lea, o le tupe na pasia i te tono o palemene e ave whai ele forensic. O i nei ni sila. Is it the PDO or POD? I think it's the PDO le ngor company. Ala mele iai, lea li ali i foi. O le iai le a fianga. O le officer sua tusia sa moa. It has nothing to do ma le company le na whai ele sua ingai nei. Ele tau whaaleanga tau ina, ma whaaleanga ina ai le tamari ianga le fionga tamaitai Minstar. Ia e mantua foi.
So tusi le fionga te mai Minster, so tusi le fionga le Minster o tupe mau, so tusi le o lo ave ma Minster tinama te mai tai, to a tele la to o lo iai le to mai, fa so tusi te tonu I. A le sa o ma ala langa e va lea e lau te le iloa fai se mea, yo wa nei la, le la wa tutu va e lua, le sa to lau wina e va lea. Yeah. Fai tau molianga. Au lea la le pepelo a muripola le tau tala I tuina. E ni whaamaninga o meu pepelo e. E ni whaamaninga fe atu. It's regardless o lai loa le mea sao. Ai langa fai mai atau whaleanga ina ia. Mal manatu tula epa. Tu lau whafonga anga samo. Man manatu tula epa na te whaabaleanga o fia ina ia. Ia tangata anu o Samoa. Waila Samoa. Ana whaapea ma whaina toi li liu ia manatu tangata Samoa. Tau te toi ma lord whainga palota. Yes. A o le tali lava la lea. Waila tangata Samoa. Wa le toi tanton wina oe malau te tainga. Lela o toi ngungu lo mtua. Lela o matua le langona le. Ngungu a sakaria. A leo te manatua le tala le li o lau tiu ia le sa mistata bai. O lana tala le a o iese si o iese video le fesilingia le tangata le forensic audit. A o lana tala. O lea o ia I matou le io e faisi ma ta whapea mea whatusanga. Mai tele mea onga o iai tutonu o le pai. Ale o le whasanin ke au koe sui e kule. A tilo iai tula epa. Whapea umafole mea na tupu I le sa komesina before au apa au mea longo. Ina watula I male hit and run. He honestly brought it out to the people, to the nation. Ua iai le tangata le ua masalo mia o se whaipule. La meno iai, te ia wa babe whamawai ab ese. Whapea whai la mele o tupu ia lau tinu ia. Na mua ona a mai a lava le mea sao, le mea moni. A la mele o iai, ngungu umasakaria ono le a. Le wadia e mai ei whaunga nei. Me taua na o ka alo ka ngaka yeso. O le mga kua o Samoa o le kungu e whawirea ngofia tangata. Ali vinga tonu ana o tala tula epa. O le manatua o sa ilele mai lato. Lai loa le mea moni e whai atu le whai ngā malo. Ai wa au mai la wa tau wha sema tau wha leanga. Ono lea, iei lona manatu wha mawalunga. E lona manatu wha sausili. O ia lawa e poto I tangata umai. Whenga o fia nona wha walea inga tangata Samoa. Ana to e wā lea tangata Samoa se tu laula wha whonga anga Samoa. Tau te mālol whai ngā pālota lena umanei. A lea la, wa tali I Samoa. Wa lava lea pepelo. Lava lea sese. Lava lea tau whaaleanga ma tau whaalea ia Samoa. O le isi mea sili ona le whaale talia le le whaalongo. O le tala le toi ina. A o whaalongo longo mai tāpur kalani. Le la whetu sakwa I o fōringa tala. O lau tala na e whai I lau paanga le I Australia. O lau ta talo I le atua. Tuai na o mai whai unga. O le whaamsinonga o lauri al mani. O lauri. O whea se ka ngaka o kakalo I le apua. Se I mai le mea ua o iai le ita o tangata. E ngā loela ia te ia. E whaasala I nai ia I ana talo sanga. I mea pepelo mea valia. Ia tu lou le fionga pa ia le tua. E se le vale tu lima ina le whai unga le. A te mapa ia. E le valea le whai unga le tua tali ma ia na tau sanga pepelo. A o le ta atia le mea moni. Le manino. Palangi whangangi. Be careful of what you wish for. Yeah. E wish e whaapea ia whaasala ina le fionga lau le mali atoa. A vene te ua sai umai whai lole upo ale mala. Ia shall up and hands back. Langa fui o le winga na o le mea mawhanu. So se tangata na te whaia le mea o le whetu. E toi uma ia te ia lana whetu. Io o le winga na... Te le sime ta ua pe o le ua tātano. Le ala o filosofi mai sui o vai maunga lu. Ma I le rile o whamuina. Whai meina la apply. O le tala lena avatu le pāremia. E to a whā I la to they refused to apply an interview.
ai to avalu i latou e le na fo te to pena e apply pena ia ai fa pena fa tasila application ma lau te yo na o le tusa o le mea lan whamanino mai le fionga le li palemia. Na le to alua sui o le HRPP na apalai. Na le to alua le ta manino mai na to alua. O le sui o vai maunga tolu. Ma le sui o safatalua. E to a wha i lato e le i avatua ni a lato application. E le i wha i loa mai. Le na fesili le sta mai ta i tu stala. Pempai na wha i loa swafa. A le saunoanga le fionga le li palemia e le mawhai na whai se longa uma na wha lawi loa uma mea le panel pe ia la songa fua la so sfulua e whai ai ma wha pea mai la ma le to a balu le na abatu le tusi e wha alawi loa atuai le lato te i le whai o le filfilinga le a le panel so o fea la pele no whai loa ai lunga le upenga te whai langi se pepelo fua o fea le wa fa manino mai le fionga le li palemia i le vai vaenga a tola i ele to se fulu fa o to o le valu le na te e mare to a fa le a palai was fulu lua ma le to a lua le na palai was fulu fa anan to na to fulu fa su i le HRPP a le la fa manino ai la e le ta ua mai la le vaenga to tolu la le tu to tasi ale vaenga le SUP ele o fa ma o ti mai le vaenga le na ai Paul me le wailoa ele o filifilia ia le faipule o faleata lua ele o filifilia manino na faleata tolu le ai faleata tasi le ai a faleata tasi le wa Wala te tasi le wasau i lunga o le for social media fa pe mai o ia na palai. Ia o le mana tela o ia la sa fa sa laula na palai wa pe pelo le panel sa la to fa ile interview. Ia ele na tele to a o to ina na fa to le fe ia o e fa la ko interview o kai fo. Wa ngila. A le la o feta nisi pe pelo ile tula fono famasinonga. Ia be the fast or the current government's guest. Ia, baila, a whapela whamsinonga la sa o whenga. Ia, awat mira, watu whapela whamsinonga. O ata i ala le malofona iei. Se ia le ta i ala na iei. Whetula, le whai meka i ala maukio. Pea whapela la tūru, whapela o... Na tau apalaila. Ia ngā, seli, Singa o mea o. Wa ta mawhai atu i ne tatai e loto o le whamsinonga ma Samoa. I le mea lo mana o ia. Malona mana o. Whamawalunga. E wā lea o matangata nei e o ate muluta i le mea mana o ia. So le mga kwarko inga o ia le palemia le atu. Ioi. What do you think? O le mea tonu ana i le iai. Na e sau la wala na pule. Mana o fa pe pule tutu mai na ia me uma. Hey, e leo se palemia se tau ainga. Wa umalo tai misato ta filisau no ai. A mai umalo au ainga fa fainga wenga. A watu umalo fa na uta tonu. Ma tau ta filisau no tu pepe o ne tupe ar tau ainga. Wo o mai le taimi wa fai le fifilinga. O tutu mai tai tai e alolo fa moni ma la vea i Samoa. Lea o te no foma o wa ai i le ngungu welo matua. Le fu nga loma tua ke se sia pa wala le mele o te no foma fa peto ina le. Ta fe le mele ta talo ia. Fe le mele kalu i ko inga le sori. Ka fio la sori. Ya ati te rei tu la epa. Wa ese a foli o toi. Na yele meno komengi ai e se falling on toina ai komengi mele tangata ia te mo tala papia o la komeni le fai so ai komeni mele tangata tupai e mana tua foi la tala o le falling o le kopio le taitu Tele i matu kapo kala mea sa urunga ngi nefa pe o ka fai ko le ku ko inga se
Oh, wow, so be it. You know, te o lana tala le fai so, o le ai ata tau al tangata. So o le ai ata tau a oe mau. E leo whaapea o tau atu, whai ni tala tau whaaleanga pepelo and all this. No, we're speaking the truth. We're speaking the facty issue ma meo lo tutupu. Ale ala le wingo le tala ua tusa le ua soli e le ripale mia o whaipule. O whaapea, wana nofu ma whiri tai fono, a o whaipulo tangata le. Le wena sa ama le whai tionga na ia i latou le panel, o tamaita ia pauli moana le sa, le na tue whau i tualona swafa le tawanga ia sa le longa ia whaapea le fionga ia tangaloa Eddie Wilson, ma se tasi fo o tamari, which is o tangata tau o loa, tangata hanga waa. La watu tonu latou te fo le sa ilinga. A le fo i wasa, wai fo le sai, oi se wale longa se me sai, ia paula me ia, wai lo le upu vanga ngela mala, hey, talk to the hand. Ya ko inga lawa to ina sko ingo pelelingi fa mai la e ke dio la pale bia nga suwa kia i le ama se pe o mea ka mai ki so E tau whaaleanga, very childish te mafofoni very childish. A whai wana whaianinga luenga la vea i tangata. So, o le tiute na whaapale mia, pe ar tūlanga le fionga lau le mali toa. O ai le tau fai so o mai sau noanga le fionga le li pale mia e matala lo na fai toa 24/7 ona la olea o ai se sa mo e sulu atu e te le alma to e lau where's the confidentiality le privacy o natangata le ota uele tamai tai minsta tu persfuta similiona se lau ono se fulu afe ma le ono se lau ono su man tu pero atofa mo meo o talonga fa fifianga e afia uma i tonu tangata ta alo ma meo fale ta alo ma mea uma pena ia o te lelea pe e ono miliona tu pere sa iai momo au te lele ni fasiringa sfuta similiona ia mantuatula e pa tele yo alo le atunu ia ua le manuia i tau mawhainga whalea o onga academic a o manuia i tā leni la ne tā longa ese o le au CC o le au lakapi o le au soka o le au kirikiti le au volleyball o le au netball you know e te le longa scope o le minsta tā longa i le tau mawhainga la le tapu e mai ola o tātou whanau ne ia lato maua whamanianga nei. Which is ati tiro whala iai. O le whamanianga wa lewa na ta tau na iai. Ai le i whai e pai a inga ia wa umanei. Sa ole. E le challenge ro o meto ina mo tatou uma. Wa bulewa nga mela na lui e laku se si e batu se me se tasi e whae loailo na pule tutu na iai. Tasi se mera mana ato ina. E se whauta tatu sa. Le lala o batuare tasi a whafonga mai lungo tatu. Yeah. Alo na pule tutu le whaile tu la fonga le LTRA 2008. That's the number one. Yeah. Lau pule tutu le nā le sa whai. E leo o tala whea ngai tu la fono whaatope loa le whainga. O no le a. O lo tau mawhai mi milo ese le whainga o whanua whaleanga nuu. Ia, e se mau mea, ale whakanga whisiri mai whakanga whawalwa, le whisiri a kanga sori. E whai le winga tonu ale lau tala tula epa. Whapea sa i lele ia. Wana o ia lava e poto, ma aila na IQ, e le ngalo ni me ia ia, a o tātou valea. Ke waku ko inga pila kau PCL mo AI. Piu tau. Whai mai lei atau o le A1. Ia, ona o tatai, watule te tamta upu ina o. E manatu sa upu to ina. Ia, awa ta waila le swafo le li leo lei atau.
Le fa to maua ana nafi. Maua ni le tau sa mato fa so ai fo la ma Ricky ma siona fatua. Ma le li le asiata. Fa pe sa barbecue ma ia asiata ma le ataua ia le ta asia lua. Le la fa ia tuai ma ai o telefia tau ma. Le ngau le asia nga fai fa kasi mem ka ua. Ya. Le la fa tai. Le la wo mai tau ina nei. O le lua ai la vai au palolo ma tui. Tulanga na iai. Ia, ngoi lea. Sia whaelo atu le tātou Asia. O le aso se fulu o Februari. E whai e se tuu au whainga whaatasi a members mo le Asia, ma e fo i le member i nei au kilani. O lo la asa wale tātou Dan Doyle o ia le tūlanga mawalunga i te tonu o le Asia. He's gonna be doing the presentation. O le aso se fulu o Februari i le fitu le fiafi, se tau i le se fulu le fiafi. E toe longo ina atu le venue e whai ele wha moe lea. Ona toe whai e lola ia o le isi whatasinga i le aso se fulu wha o Februari. Ai e a foi. E MC ai le tina ia Katrina, ia whapea foi ia le se tasi foi au sia le Diamond ia Bart. O le aso se fulu wha lea. It's one of the hotels i ngai mangele. E whai ele whatasinga lea. E toe wala au atu, toe whailo atu le mamalo le atu no. O ai nisi o i la tau e fia mafutai ia ona whailo atu la ia se taimi muli. Ia tulanga le tula epa, le tafo fatu. E whai o le pisi o le tele o mea, ai lemma whai le pisi o tangata sa ili le vai o le Asia. Ia o Ricky ia mapua, e o mai mamau mai Brisbane. Ona sa nga ila loi Wellington e asi le tua fine ia mei. A wa umai la vai no mai mala ua. Ia wala au mai lola i Wellington, e tupa i mana o mia lau sosoan. Le lang whai atu, le lau tanga o kasa o le pusa ki liva mai nei e te o le whali. Le lau tongi a te iluo mai ia na. Le lana taunu mai lole ana nafi mai Wellington. Check in le hotel, ano no fatu ai tu o ma whali. Check in no le hotel mai sa olo i mato e vai an nafi. Ma ave la pusa Asia. Ia le Asia le, wa e nisi o tau o wala au mai whamol mole, e ape a whata mai le whango tasi le ai. O le tātou Asia e mai atoa le pusa, sio le pusa. E whawhangu e mai e te tonu tō se lau tāla. E le whawhangu la popo a nei. Ia ona sa waila ia ma le tātou jaule nei. Ia o le tātou Renew 28. Mo i lātou uma e ai mea ti ngā le tino ma ngeso e leang. Ia a leo whailo mai tu le epa le tātou Redox Gold. Mo i lātou e mau o le mai o le ngungu. Pe o le a foi arthritis o le tūlanga le nā whaaso tamai. Le na oka ananafi at Redox Gold. O maua le mele, every time I order le mawhaina, le la ua whai lo mala tala, to e mai lola Redox Gold. O te le te whai lo tangata because I never run out lava ia te miuma. Ia le nā whapea o iei nisi o tau, ia na wai lunga o le tātou screen e numero e telefoni, whaapso tai mai whailo mai. Pe whai no whai atu. E iai a tātou aso malolo i le masina nei o Januari nei o Kilani o le Auckland Anniversary, whapea whai le Wellington Anniversary. Ai ia manatua, e iai whai ma le tātou whai o le e la sa whapitoa tātou maori le whai nei. Le whailo atu le malo le atunu e mana o mia sau pusa vai vabe longo mai wa o aso malo lole nei e le whai ngā duenga i la le Korea e ma whaina lato whai e kiliva ia e se ilonga to ia e mai ngā duenga o na fito a whaila i o kiliva ia na whapena leo na kiliva atu lau pusa ia le nā tula epa wa umatu se vaenga ia te uia Tai ia ile whasalonga le o le pinko mai Samoan Congregational Christian Church of Washington. La tu sponsoringa is a Monday bingo every other Monday, every first and a third Mondays. Leo mai o le Trinity Chem 381
3801S Reed Road, Kent, Washington. Doors open 4 p.m. Matata alonga i leono tos 4 p.m. O le tau o le pai in tos futala, or you can play. $30 buy in, or you can play. Regular cane pay out $250. O maloya. Regular cane pay out $250. Various specials $300, $500. Or le pool tap canes, tala le warm ups. O le malua Seattle jackpot. Fast food maleono, or less pays out $1,199. O le pinko le fai e yaso ngafua te tasi i to tonu o le ai Washingtone. Ia o le tuatusi na pe o na whaalau lo atu, whaamole ia o ina le Trinity Gym. Tolu walu o tasi South Reed Road i le ai Kent i Washingtone. Ia o le whaelo atu na le pinko mai i o au le iwa e ata ho kalame. Ia. Okay, se mele wa pa uia te atula e pa o le whamanianga. Congratulations i le tātou new general manager o le tātou Samoa Beach Resort. Le fionga ia to o le aava, Mark Mint. Le wa whamatiaina o se Samoa momole wala umia lea au sia lea tulanga o le le sa Sheraton, pona. Le sa muli whanua Sheraton, Sheraton muli whanua Beach Resort, Mantu ko lalanga le wa maua le malo le vaenga le lalo nupi fa. Ia watu fo le whamanianga mal whaftai ialo Samoa. Congratulations to Daniela Belford, she's 15-year-old. Male tuangane ya Harlan Belford, he's 20-year-old. Wa mata ina le talonga whapitoa nei o le Olympics i lalo i tawhai e lalo i Christchurch, New Zealand. Ia lea wa au sia i nei ialo Samoa. E mai se alo nei o le tano. Le golf. Au ila ua ia. O lea sa diagnosed autism at the age of 4. Mantua foi la nai tamaiti e maua le tūlanga leo le autism. It's like o mana onga whapitoa e iai lava o la tau a whainga. Iai taimi e le mautonu o le mawhawhau, e le taimi e snap ai, e le taimi e, they get really aggravated. But e whaftai ne ialo le tunu, o le wala au sia nei whamanianga le tālonga o le tāpolo. Ia, mana e nei tangata i fsili mai nā i le tō nisila fia peleti ia o le telefoni lea ma pe tala tuilangi nā te sila finaua e sila mai luma le banner ngai luma mai utupa ai. O le oru a tasi, lua i valua, tōru ono o tasi. Mera nā telefoni e whafsota ia nei o tōna o i New Zealand, whamanmore. Ia, o le nāwa mai atula epa. Ia, mana tō reu ata mai i le si ui o tā pokalame whaftai tele mo tā penanga o nei a fiafi mo whanua. Ia, manuia tele ia le tō aso le aso pa ia o le atu tai au i le tō fwoi. Yeah, and also again, whamanatu atu le mamalo le atunu, las tō na il mai aso fōu, o le a matalia le tātou pokalame le afa le iwa o le tae au, ona o le tātou mālo whaalolania, le fionga le lipa le mia, la au le mali etoa, o le a maia, i lunga la wha. Pea fo ina fsiri sa o tele o nisi mea, wha manino a tili ia le mamalo le atunu, matou i loa mi o lo tutupu si o tātou atunu, a maise ngā luenga o lo tau mawhaile whainga malo, wha le leia mo Samoa. Ia o le tala le nātula epa, ia wha pia fo ina wha tō wha atu le mamalu o le atunu, wha whitai le lango, wha whitai le wha tasi mai. O le sotula epa peno iai o le le barbecue le nei, o e ulo tua i o le whai whaatau, ai o whaalongo mai tangata lo leo lo te tala noa. E te whawapea, oi o tupai le nai.
Ia ole tale foi la lena mai alofa atu le lua po kalame matula e pape a fai se lua po kalame nei le uli. Ia a tau mau mele le foi le po kalame fa fetai le lango fa fetai le fa tasimai. Ia le pape o le li o ti alino le Ricky Smith malon fatua. Ia o lon fatua o le tasi le original member o le tatu po kalame. O le toeo o maia o le foi le me o sing ia ia faina le foi langa le foi tu ia tu la epa ia le fiunga le lipa le mia le tau le fon fa vai assassina to lava no le leia la to fa mala malame le fiunga le lipa langa le fa nga to ina o fa nga o le pare mio samo o lo ia fa nga se ina tu pele tu ilunga la o la me si le wai mai tu la epa a fa fonga a mai mo mai la le to ino sai le tu la epa alu e mai au evidence nga sa le fa ali mai lunga o lai mau ta mau po o ia mai because o lo manino tu pesasina nga lo ya o sasina lo yella to me alo fa mai le lato la na le tupe bloke la fa tupe la sasina lato se so yeta faleanga ya so fua sa moa ya manuari le satayau pe filo va su fo ya so fua ya le na Samoa o te manatua tatua i mai le fai wina o le tatu por kalame ioe ia a o tu fa fonfonga me fo i ua vava o atu ia le si fonga o le tamita ia masota leo so le se sala ia le na se mau ngasu lefto a mata tatu tausanga ai a mata fo ia i le mole me ele ma se sa oreta ele maro te loa ka fiva aia i ngi tanga tenga satan ka tu i foi so ele tala tava ai ne le fa ata ai o ta foringa ita foi pa pesol se pi o mai fa pe foringa satan e wale se so ka ko vai satan ai se i longa te sila oe lava ia i le fa ata i lo temi to ata ma i maro temita o lono winga tatu va ai sa o ia satan maria le satayau ia le satayau ia mania foi ia i lato nei matu o le tapena tu le lato sapati tayau ia le kalesia sfitu mania tapena tu ne foi le kalesia sfitu na Samoa ni sila Australia o lo tu sapati nei ia tatu to e feloa i tayau tayau la u por kala muri nei tu sanga na la sorne as for io tayau por kala muri nei masina nei vai aso tatu tu e filo foi le son fua pe aulia manuia a finangalo yailu tatu tu te yailu sui fua maso ora mo temile nei manuia tele fa mania le tu te ta io tatu malo te ta io e kalisia fie tu tono Samoa te ta io o tu malo manu ma ainga e ngata i Samoa na lua tu le manua malo tu tasi maso se Samoa o ta ape tu e fio nei la rolangi patu fa sui fuatu o tu ona masani tu ila epa fa tai li o sua sui fua ma ia manuia